Wamapuile ututupe ole fainga Sila sila lele tauti anga Wale ato atupe ile fana Oia we wa malili utoa Wangausia uke maotawa Uatulolo loto oto Talo faela ufue wasolo Wanga pepe mayo aina E au matatao wala maila Wala foia ne yuki malae Uwatulia fo ile tuluki pai Uwa malete la utuibe ebe Lata lipe safa apele pele Lokse uwalelea Walilo watuile bao uwalea
ngā whatasi le vionga I a fui mono sili au tai anai ma le whātunga māntanga o fie le dei vaenga o le awhiawhi wa whao sofia ai le whai porokalame e fia pese ma fia siva pe se tasi o tusi a se tasi fo io tamali I longa I tusi tala se fo mai fo o tusi tala anga fili la au tuitorova manatu ia malangona o tangata whātu pese pi e o sofia I moe ngā luanga ai on makua e fia siva iam siva au ai sa auku ia wa tatia nei I panga ti o le tautianga ma nei le whātunga mo moli mai ai sa vali mo moli mai ai se wha manatu a o le tele o sona ano fale o loo iai fo ia whaatalo whai le anganga e tumu le fifia le lingo le fonga tia u pau le tua vau ma mamalu le tua au ma fua malu la ngono le nei aso io awa o le tua o le manu malo a fa pela e o Sofia la ngona pe ono Sofia mo nga luanga ia la ngona fo I le loto ia le fia ia mafua ono o Yesu e mafua ono o le tua e mafua ono o le nganga pa ia ia I le fasonga o ma le atu folasa vai atu le mai moanga pe fo o upu e fai le atu no ia I mata no fo le mota e fio I le tui male li fano le tamai ia wala o mai moanga sa mo le fo ia fio le asonga fu aso se furu male iva o le masina lona lima o le masina o me lua afe lua se furu male lima ele mataria fo tiu te mafaiva o ngā luenga fa au le tautua le Blue Wave TV po le ngalu moana TV televisi ma le prokalamele nei o le tauta iai ele nei vaiaso I le anga le lei ma le manuia fo I fua lo tātou ma te siri le langi ia le ua tātou o I fariseu wa tātou whailoa I fo I mga whetau o le soifua I peo le tala na whaile teingi o leu tongi tu paitea e na ua whaasau ina lo na soifua mai I le vaenga na toi a whanoi ia masauwanga fo I o tala le atunu ia ai atu mai lai lo na whaatau nui nei le nei vai tau o le soifuanga e iai sa valinga e iai mga ala e iai au wala sa o tātou uia ma e la vasai sa toe a ina whanoi sa toe a ina tafasia ma to ulu whaafunga o le la au e to ulu I le ala pe teia ma le lea e le matangi le fōlaunga ma le tātou sa valinga peita o le alofa o le tua sa ia tapu a oina sa ia muri tai sa ia tai tama ma tai folau le fōlaunga le ua mafuai ona e sila mai ia e ui o tele o ilo antu o tau fōlinga a wala va la tau komeni la tau tusi mai wala va fai numera i te tilo tuai lunga o le apio fōlinga ia malunga o le YouTube channel e fai ma moli mau le alofa o le tua o lo tauto lua le seunga I lunanga le lei mo oe ma wala va la le e fai ma pine o le maftanga le anga le lei tu mau o le anga le lei e le suia o lo tātou ma taisili le langi o le kelo kaimi tātou teo ese mona luma esa le anga ato mafau le pesele sa usuina pa peye e aunga iai ia mafau ngor fatu pese po le tamaitai fatu pese ia fui mono silia o le tala le fai le tautianga kala lea le atunu ue fai le talonga lea o le tangatia mana tua foila o le kalonga lea o le kangakia e fai lunga o le malai e faku e maua lunga le malai e fai ngoa o le panga o le ngoanga o le malai po le o ngā ele e fai ai lunga le talonga lea o le panga o le tangatia e o aku la le au kakia e o atu malatou tia ona ole I tonu o le panga ma fasaungia inga ia o ngā kā le o le kia fa mai o le ti a ele le mamau
O nā lule o le tangata le whaia le tālonga. Wa o ka alonga le mele. O ka alonga ka mali. O ka alonga ka makua masi isolo ai. Io e longo ai kala le au ka ki a Samoa. E pei a fuafua mai le tālonga le tangati a whaau na po nei tālonga i wai le Olimpeka. E pei e tau o ngatasi ma le tālonga le javelin. Ko so i ngā pei e tutusa, similarity ngā ka alonga lea, e tusa ai o le wha matala ina mai, ma uputu ngutu, ma uputu utalinga. Atua a ua, lango mau mai tia sa. O lea la ua ilunga o le pānga, po o le fasi ele lea e faku ilunga wha maki eki, ngā tasi. Le au kā kia. A kālare kia. E maka uma mai le mamao le meo iai kia. O le ti a lava e pito sili o na mamao e lele malie. Mamao. O na alu leo le tangata lea ua whaia le tauina ai. Ua maka. A le aia la se isi ki ai sili aku. Lono winga e uma le taalonga o le aso lea. Ua e le tangata lea mamao langa ka le me tau o le matatia. O ngā le whanga umere uwhasa mo le kako so leo le makakia. Le makakia ngā le ngā whaaku e asia dai le se lau mika i o le pia pake o mai le soe le asisio le fiu le wadi e le kakaia. O ngā la maua ilo leo le nā upu whasa mo o le matatia. La ua maka le kia mamau. Alu la le ka alonga lea o le tangatia ua le lava vā ua fia malolo. Ona whetangofi la ia o le au kākia. Ua whaata o otoa la tautia langa o kula fongo o ka alonga. E ke alu lo maki ai lunga e whaonga e le mwhenko e suia. E o ai ka alonga ia so ia sa le cheat. Le ala fwinga e whai ia tu la fono, protocols, policies, rules, laws, wa uma upu terms e whaonga. E whaileanga o ki a siaki e ke anu mo oi runga o le panga. E le mawhainga e ngofo langa e ke alaku he fua uma le mamafa le mama o le arku i ngā la au le whaonga. A umala ua fia malolo pe o le awhele malolonga. O na whamaila ia o le tangata le whatautai. Ia la whaise malolonga ai wha mole whaka oko uma i panga ki aur kaukianga. Le ale winga o le natala. Whaka kia umai rumanga, awangi se koe lokea, ngar kou ese maia, o mai whise malolonga. Ai whaka kia umai rumanga. Nanga o ki anga nga amakai o ki anga. Whako ama whaianga suisa o ki ape a whape ua ngau mwhale au ngai. Maua i fwoi leo le nā upu wha Samoa. O lea ua whaata oto i pāanga ti au le tautianga. O utango vai atu o no le manei o le whatunga lea na o filifilia. E mua au ina ile tātou por kalame. Ai inga ia i loa fo i elenga o le whaonga inga upo o le atunu. Ai ia o tātou malama manino i lona whaau inga. Ma le mafua anga na mafua. Lea lau whakaki ki ai pāanga ki au rekau ki anga. Ato maila i lona whaa li liwina whaau na ponei. Oka se ke leo lona o onga. Ioi. A ka ki au ngā sa whaina ngā ruenga pesa e kaukua. E tali tonunga, ia sa whaata o toi pāanga ti o le tauti anga le nā weekend. Mai, whia ngai ma malolonga. O e lea e whai kākou, e whainga ruenga ia so whaiso. Ia, peila a o le weekend, ia pe ua whaha e whaiva, pe o le prokalame o tauta iai, whaka oko. E le wha pe ua wha uma. Lea ngai uma o malolo koe whaipea, ma koe whaipea, o le tātou tofi. E le muta, whato a muta lava. E na o tātou o ifo ele. A o lona la whaafai ngofia ma le wha. Ia ua kako re whaaleanga ngari, ia so au kako whaaleanga hu. Ai mana ia. Te le yo nai ai o le aso ma le atai milunga o le program. Ia ai a se le fia ma le agree i le whaamani nonga ma lau whaamaramanga. Ia. Whaitalia pule staffu ne le lao lona sa. Ai ia o ngā mo tupulanga. Le winga la le whaamatalanga. O le sa fata o toti o le tautianga. Ia.
O le foi la u ko sa ungi ka ku kanga kia ya le fu u mai u kia ia wa ti a siata ya le la fa nga solo ka ku proklame ya ele u mangi e fai foi kai au kala kai au ma fa solo le foi la nga le alu alu fo le foi la ko fa fele le ka ku kia o a foi la nga ruenga o lo fe ngai ma oe le wa to sa uni ai foi le nei vai aso ai mai se lava ta dou le nei e pito ne ke lo pe wala ngo America la fa ka o ko ai panga la ngo le sa Ioi, la whaka o koi pāanga ki au, o kau ki anga. La malo lora o Amerika. Ia tai au la tau wasonga fua. Ia toi sauni fo i tanga ti au le ale winga. O le whaatu sa tu sanga o le soifua tau tua ma le soifua au auna. O le ala le. Kau kua mare o nganga oro e whaia. Pe te aru e se ai male fale. Pe o laike ngofo hama whai mai le fale. O le tau tua, le tau tua. Wha malo whai or whaiva. Talofa feo yo tala le lei mo tau fretua nisi o kalesia o lo fai usu nga fono nisi o fa mai usu nga fono ia fa nga solo lava ia usu nga fono mai ta watu fo i male fia ia nisi o wau i malua nisi o fa uina ia o nisi tate loa o nisi tate faita watu nisi o tustu singa o mai no social media o lato mo nga fa lupe le na mati o ko akele fo i au te va ai tuai le auto va ai malua soli alla ngi ko mai le tati fai atu ia fa fo la ila fa sole la fai atu ole ko akele io kangaka fai longa mawalulunga academic lea ua filifili ole o e ngā lulu e ngā lue ngā le atua ole upu mongi ma le upu ka ukingo o lai ko kongu o malua, even till now, when I'm talking about malua, o lo ke karango le whakasa. Ia, mane me ko kisi male, ka koriko me kalisia uma, but let's specifically, wia kalaya ongo, o lai usu fono, lai whanga solo usu ngā fono, ai mo le lau tele le whai lau tala. O le tele o uo whai whi au, ma whawhia ngainga o come across i lau sāvalinga. Nei fwoi vai taimi, whaonga hina o ele tua i le wala aunga male, whawhasala lau. Ola, ko akele o doctors. Fai longa fo ie. Ele ngaka o doctors fa kuspa ia. O isi mo PhDs i academic, and art, education, business, commerce, o isi o medicines. Ola ko akele. Ola matua ia noa i lava. So, o ifo ila lea leina fai atula te tala. O le tele o mea alofa whaalau i tele a lea tua. O loo whaatamau a inga inai. Le ko a kele o au ngā lea tua. O le mefo ila lea e ka uai le wai o le whaafafonga a taitai o lea tunu. Pe a o inga la unga haku le upua lea tua. E au unga kokofi a lea tua. Langa o lai isi ka ngaka o economist. Lai isi ka ngaka o accountant. Lai isi ka ngaka mo meo mathematicians or mathematics o le ala. Ko akele. Educations. I kulanga o le science, kulanga o le... o la ua tu ua put aside uma lato careers ia mo lato whailonga by trade. Isi o le loa, tu la fono. Ai ua o lato filifili. Lato te oe avele whaamua. Ngaruenga le atua. So a ofo ila i kai me koe whao ngā mai ai la lato professional. La lato professions fo ilele e toe au mai whaakasi ma le upu le atua e koe whaukua ai oe le kaikai, whaukua ai oe le palemia, whaukua ai oe le loia sili, whoever, mingiska, ka pengeka, ia te au. So le, that's the double portion fo ilele laia. Usa o le pō ngesirenga. La ua a mai ma malu ma le whau unga. E ala mai musumunga. O le mea le kele, i le kaimire ngei. O le tele iei na tau wheu talinga o kako kaikai. O le wheu i o karinga. Ai le manatu vo i le leo tai whaapea. Ai a ese i le tofi pāle mia.
Pe a i le kofi faa o le malo, pe a i le kofi faa fonfikalai. I'm not talking current iai. O lo te tala noa the offices. I tūlanga o le ofisa. O lo se iai tangata whapene. Iai le mawhauwhau. A ngai o i kofinga ngai. Pewa e mawarunga haku runga o kaika o i runga o whaiwhea. E sa rau kala. Whamata o le tō mawhauwhau le nā le iai. Ia le ofisiri aku mākou ia utou. Whamata o lo mawhauwhau, o lo mindset le nā e ke palemia loa. E ke lo ia sili, e ke whamasiku sili, ke ao le malo, ke whawhikalai. Luke kango e whailele e kau aku ngā o kofinga ia wapi o main ngi. Ia, pe ke mingi ska fo i ma whaipule. Whamata e ke o loa lau tau mawhainga i le nā tūlanga. Was we low mindset? Whamaka wo ia o ese langona, oh, I'm above everybody. I'm above everything. Everything must go. O i kongu ai lo utaritonunga le fefeu ai loa. Ma se ai loa ka inga o kako aku. Ia. Tu sai tau te le ia. Kau ke le ia, maka ko whaarongo ai ka ko whaiwhea. Maka ika. Ai e ke se loa i se kofinga wa ese aku. Ia onga ese ai whaala ia le ma ka me whai. Mo mori le wha malo, ma le wha aviteitele. Whio i o le tala le lei, ma le tau whatu ai ngā tau se le whai ngofie. E le la vea i la utala lea, ko ai ngā whaiwhi au fo ia leo, mai sue e fisi so. Yes, e le la vea, me ai e da o le whaiwhi au, wha au uina. Ma le whaiwhi au la e kausi, langa e ka le sia. Langa i le ese senga o mea tulou. E le ese senga. O le ala fo i lea, to me personally, are kausia sau e ka le sia. Whainga ka iango o ka ua o ese whaiwhi au. With much respect now. Kau ke mau ese. But alau mai pe asiata i e tau whila o mau, o le mau wale o le mau wha asiata. O lo ukari kongunga, a whai ele o kausia sau lafu maa moe. Ai paulau mele whai o lo sau fo ilele ke alu wa isoro maa moe a isi. Ma po le alava. O ke le iloa la pe taun tau as whaiwhau, me pia kaun ka ua se misio ngale. Po se whaiwhau ka lai. Po se whai evangelia. Malanga i kofi fa pe ngala ka umar kuspa i ka ke loku uma ka fai ka umar kuspa ia. But o le tofi le o le whaiwhi au. Fa afea ngainga. E whainga ka kelenga e haru kau avere kofi lea. Ai le o kau sia sau e ka le sia. Is that all? What do you think? A whaapela e reo e se whaiwhi au e sau whai mai au o inga i nungo Facebook ma e sau o ai maise la le o nga ka bavo ile le no ele counting of inga ka le sia pa penga o alu ko do mal do fanga ele se ka le sia nga me tatu e ka le sia ia la o mau popo yai wai fu fa tulanga nga tu no nei e ka kauanga ko afiangi makai adult kaunga ko afiangi members o me uma fa to la le tele na fele longa i male nga i mame ai risika e ma le o a fai au la kausi sa e kalesi o le o la ka mai ro ke ki ere o le fele le la ka mai miso je fele le so o le masa sau o le o ia fele le vai aku pu ka la veve ai si pu ka o sken ia me tu la va pena fatalo fatula fio yo le tala le ya ma o do o lo o tausia to ka le sia ya ai mo modi la fa malo ye o lo tala ina le fio nga le tu ma lo fa yo le faiva ya mo fo ile no ma to fe lo ia na po male sunga fa fe nga po le fa lo tu sia wa o le ka le sia fa po tonga yesu ini usila nei Assemblies of God ya sunga fa fe nga pastor Tuliatu sefo ya malfalitua ya seti ya malanga mai lo i Hastings ya fono tanga fo ile sa sorry le fa unga graduations ele ang tuspa ia i le sa mani pule e nai mangeli
ia ma wai leo le vano matou te mafuta i fo i faaleaiga ia i le pō na pō ia mo li fo le faamālō i le pulega o le aʻoga tusipaia a le Assembly Samoa ia i aukilani po o New Zealand atoa le sunga ia le Pristania po le pule aʻoga Pastor Tagaloa faatupusefo ia e maise foʻi la ia o i latou uma lava i le board le aʻoga ma le pulega executive po le a lava le committee le aʻoga ia i latou foʻi ia moe mausu Peter Usu ia maise foʻi Pastor Wati James ma le toʻatele lava o i latou ia manisi ua lē maua foʻi ia le gata foʻi lea o le suga e Pastor galu ma le mana veni Marisa e sa feagai ma le latou faauʻuga faamālō atu ai ia faamālō foʻi le au faauʻu atoa lava na uma lo pokalame o le aso faraile le alanana vave mai ai le matou pokalame le mapokalame ma le atou ia ua watu loa seʻi auai atu i le latou dina po le banquet le sa fa taualuga ai fuafuaga i le poles faraile ia ola se toʻatele o faafeagaiga matou feiloaʻi o nisi o ni wō foʻi mamae ia te aʻu o nisi sa avea ma le tamā faaleagaga vaai maualuga i ai le galuega le atua nisi foʻi o i foʻi lana o iloa ai le anoanoaʻi o le toʻatele o auauna le atua o loo tapuaia faiva o le tautaiaʻi e kuaiga oo mai ia kagaka foʻi sa iai ae muamua fekosoaʻi solo aʻu e faifeʻauga i faafeagaiga ma momoli mai le latou faamālō ma le latou faafetai ia ma le faamālosiʻauga tusa o le porokalame mo le toe la le faamālō a maise foʻi la ia o nai o uso ia sa faauʻu ai ua complete le latou nei tausaga ia o nisi ua atoa le fatausaga ese uma foʻi la ma faailoga na maua e aʻu kama ia e aufia ai la ma le fioga e pesita tamalelagi Tom Iosefo a kou vai e se le magai o le mo le uigi sawasawa a le kaikofiko o le manu Samoa ae umaega e avele ola mo Iesu faauʻu ka malo ai le aʻokusipaia ia ma se foʻi o le tofasoalo Francisi ia ma le suga ia Samuelu ia sa faauʻuina foʻi James ia ma se foʻi o nisi o i latou sa vaiau foʻi ma le faletua sa matou ia feiloaʻi foʻi ia ma le toʻatele ia ma outou uma lava sa faapea ona faapaleina ma faauʻuina momoli atu le faamālō asiata ia ona o lea absent misa lenei aso o lea ua ioe po o peia misa ua faagasegase le alana lea ua tau le latu ai tatou ua tai ana sene mai a misa ia faamālūlū seʻi latu sesitaimi ona o le suga e Ryan le producing a le tatou porokalame lenei afiafi ia o Ryan o le New Way lona uiga latu aʻu faasamoa i le o teitea mamalama mai i tatou ata e tuuina atu i luga ia ae momoli atu ai le faamālō ma le faafetaitele congratulations once again ia te outou uma lava sa faaiuina ia i le le tausinioga ia i le aʻoga kusipaia ia ia foʻi outou tusuga ia o aʻo alii ma tamaitaʻi ia o aʻo ia mālō fai o le faiva tatou atu i tatou asosoifua mana ia so fanau ia ua laki a le misa ua e laki o lou faia lelei mai o graphics ia e keleʻi epson gai tatou aso soifua tasi leo tamā matua o le tatou porokalame ioe o le fioga ia le malu William Nansen au te loa lai mai mo mai le malu teimi gai ia momoli atu lo faanga o asiata i lau fionga ta maswafa lau fionga le malu William Nansen Manue tele lo wasa soifua dad lo faanga mai iau ainga uma ai mese lau whanau mau grandkids fasisi lo faanga o le fionga tofai ono io e se usa toko ia masiona faletua after tele ia i lau tausinga toko kausi le ko inga aua ke fa ongo fai uma me manga o ye le malu manga wale malu e fia lele ngai lunch kai au la lo wedding kongi pasesi lo sungo pai la ke wa mana mala malele ia me o manga ongo ka makua ia fa talo fa tu il proclame il tamam tu ele malu ia iva su fatu sanga wow
ia ai fa mai ko inga ngai le mafainga misi me uma ai le misi tuta ia lo fatele tua asiata ia mo oele nei vanga ole fiafi ole si fa manu yanga ole aso soifua ole tamama tua ia muangu tutia lo se Domenico ia po ole sunga Rose muangu tia Rose Domenico a tonga lona valusu male ono tausanga sorry not 86 56 so manu yeli lo was fanau lo fionga mangu tia aka ku karango adi sofa mangu kia o kama sa kwala o falanginga ya fa manu yele tua power malosi awale tu singa ole ainga lo faanga mayo ainga uma ai mese lau fanau ole afionga ia mangu tia tasi leo le lei tu langa o musika a pese e matulo I matau e ftangisi ai ftangisi ele o fia ftangisi e sisiva ele fia sisiva ai tava vale e fia sava di vale ole malo si le o musika ka malo ai kasi ngai avelori ko kiki kudi e matua tilei uma uka ya lo kiriva malo la ona ole mata matanga ma le falo roi no tato proclame lo fatele tuso ya ruele tua ole usita ia ile tua usita I to lua e fa umi fo yo waso ma faile le fo yo la e ma tulanga uma lava o mete feru ia ma tau faile mu vai o tau ma saul fingo vai fa munianga na wala kinga wanga oh my godfather I wo matua tala li oi I love that mo so man we lo was so foile so I think that's all we have for birthdays manisi olo adoa mafailonga ino to was so foile so also to my one of my number one American Palangi fans wa ko main Palangi fans I lungor pokalame ioi o la kamole ki o ngie Daniel nei o siero o le to luo si o tina ya foa malo tu totas ia mala kama o Tom Fredrickson I nga siero I o le to luo le fale tua ya ana tabai ta ile sa missa moa ile valfa ole onai to fa fine sa mo nei eno no foi papalangi wa fa mataina wa fa makainga I suafa Samoa o le suafa la le fa makai ai le sunga ya Daniel Blake le li ipolito lua o le tina ya foa fa tu ya foa malo tu totasi wa fa matai le to filing o matua ya ale vena ale ma fa le suafa le tiongi iyo le tiongi la wa ngofo marka malwa iyo o la kamala Tom le I California o le fa tali mai matio tu mali atu ma godfather masauni matio tu fa e swafa o le la se ma covid fidia po le ali swafa makai o kamalo Tom mo ke ku fa makai I ron malanga le atu nu atu nei to lu va ya so tolu o yuni ai o nei la swafa na o kamalo Tom happy birthday Tom Fredrickson. Thanks God for you and thanks for your help to all our Samoan community. Even though sometimes you feel like they are forcing you to do things that you do not want to do. But thank you very much for your help and your support. And mainly for ili malanga tuale fatu tuale tu samo tasile sa fai malanga tu I California. Vai acknowledge ko I mana tatu tangata. Ele oni tangata Samoa. Ai ua malama ia ingai palalangi ngai. E o afo I le meole wai lofu e palalangi ngai le kirukiro aku o la stress so lo ma fo va o kiro kai mi o I le kiro me ko kongi ave Samoa. O mazangi de ia o mazangi le ngai palalangi o lo I se mo mianga fo I o le tele o tatou ia me se fo vai ngai e auto fa mo Samoa mo le to lo fa anga
I lungo le tātou proklame. E le nei vanga o le fiafi. Ia, whamalo atu 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 malava. Markson to ala. Ma lor soifua manuia ma lor lange mama. Eddie Robrick a Malia Famoana Selenium Cell. Onai wo mamai nei le tātou proklame long time ago. Lungo le tātou YouTube channel. Ia, ma loa ia te utou whaftai. Ia, ma le ano anoa. Ia, me se foi o lunga le tātou Facebook live la tau ia. Oh. Ia, ai ma mole tu whaftai tele. Ia, tātou lunga le programe. Share tātou programe. Tātou le maralonga. Na foi mai lova. Ia, lau le lisi a ingi usi ko ngā fuafua. Ele to tele. Ia, ilunga le programe le vanga. O le fiafi bale whioro whanga. Au si tālia. Ia, sini a inga malava. Wo ma au mea mai, Brisbane, Melbourne. Ia, e li tala mana ia mo tātou I Melbourne. Mo le whai unga o le vai aso. Ai tātou atu le malolonga a foi mai. Ia, ona tātou wa whela. Ia, e le tala lea wa taunu mai le tātou ofisa. I se tamaitai tusi tala. Si ni ai Samoa. O le sa tau fia ma loka ina mai e leo. Le ai ma se kusikala o kalangoa mai ai. Mai le weekend. E o mai le tai au ana le la o tau wha mautu le news. O la ele I te tālai tua. Ka kōna maroronga. Let's go to the break. Foi mai. Tatu wha soa malano na ioniso tatu news. San, se o kamar fale mo se vali le leie vale kako vale mo le sisi. Se fale mo I vati. SMI. Fia whaafole la no lo mota, a fio mai lo le SMI Hardware I funga le. Ua iai nei le mato au whainga le wenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O mato vali, o lo au ina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi ona au le iai lo mota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo mota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I fafu, Faso tai le fionga ya Mayava Leslie Wolf, a wa o mwhaion tongi New Zealand, ai piki Samoa la opa. E nao le filifili lava le lanu, mātou te ngalulua I le suina, e no piki lea e lo ainga I Samoa. E SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angata. Manu le hatu o lo feafioa I au kilani New Zealand tau sa I hia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E jasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Cape Town I le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand. To es furu male 5 minuti on tale o le tula e lima ile tutu fa o le Blue TV mal proclame o le tau tia. Fifi fa ilo atu le ua. Tau mai le lei ma tau mai no mau. Le folonga
Godfather ia po le sunga le atua mo fui o si le fia le tele I lona suafa fatama automati e lungo le proclame ma lo se fo Whakamarka ko ofisa. o yo o la karang fa ngi Kai lo ke le loka. e lo fa be o proclame ale o ke o Ke le loka le loka la le pa me pese sa le fa sa ku whakamarka ko ofisa. Ka ko ofisa. ofisa Hakaro faku no sunga kai ka ko programa sunga vai brai. Ya, si mai moa ko ngu whakaro faku yon kupu mo we. alo fa tai e send lon proclame ngi le malolonga ai I ma gon ma ko fatto ai e kalangoa mai e lo fiala I o Godfather e lo fode I o sauni Sa sole o me ka mo vai ko foi ko pe fa ko nga I ses. sa la Godfather ye mai ai se sauni ai fiala lot ia ole amatango leva yaso e mai le weekend Le me uma, les me fa le kon. Vi fo mo la mo ma lo le ras ko ngai. Ai usaro esa episi o ga o pisi ila stona ia me se foi o nai vaenga o le o fero inga foi mana niso ai ngo so to lua sunga fa fenga malanga mai la lo il fa unga foi le onko spa ia le assembly ia mo wai le ona ia vanoa ia e tau tu ai foi ma fero ai ma militino fa tasi ai ma ai nga foi malanga mai lo I Hawke's Bay Hastings ma Flaxmere ma ko ke ka nga. to atele Ma ku le fonga il fonga kala. o le la lor fo tala O le wa ku sa wonge ya sa wonge ki langi fa ka fa ku lo fonga. ia Mo fo. o le e mamalu fa ai tu le o ai ni usile nei le folonga ale fionga le fonga tala ia e le o fa la vea ona o ye le taimi e sa wel tanga tai I lungo lona vala aulia fa malonga ngaluenga ala ngaluenga ai fo kai me sa wel lungo me fa le ainga e o me lana e mo mia la tole File mo. Banga noa. Mo se kai mi le ma ainga ma. e pe foi la to fali o fa to malama O va ku ko foi ya. la uto lungo vale o mele we di o pa wa na tai o no futa sen mai mai lunga nga o kongo vale Nga ko va le sa mo ko a va. o to no fale me ye o le to sa Fa pe ka ka mo lo pali jo. e E ka o mai sa mo a ko bo o lo pa pun king o la wo sainga. pa foi lo tangata o so time so ta e tuai e sa wa tali settle to the meeting o va to fia Singapore o fia Taiwan o fa pe okay ela faina lang o to finga fo ie ai kalo sia o meeting sa Le la ya sa wa meeting. Le ya John ya sa wa meeting. ia fa malu lo tu fo ila ile so ya li o fa to malanga o to ta diu sa malanga mai lava uti al taimi matara no ya ma fa malia mai wale mo se ya vano ona sa tilia walu wa fa mo tuina fo yo na yo nalo ya ma fa munia fo ele tu o yai ya ma malanga tu Wellington to fo mai ko rungo ora mele o ke kau popole ai ngai kau so ngai po le me o mingo I lungo fa ko nga atina ola la nga le ke so nga le ke fa ko a o kanga ka ki ngo kekele Al ka info ka mo so le mai la mai lo. e a fa lo fa ko tai mi fo ina le la pe tai mi le la e nga ri o ke vai o si kai mi ka fa la fa po kala ala ngo fo ala e fa Ya ele se ki o mo fa ya maka lo ka sa mo ngi kai mi. ya ayo Mele wo fe mo ka sa mo. De wo fa loka, de wo fo loka. o tatara no ai e pe ina fa tula utala ele I o malolonga sa ma wa le so ta inga ma se fa mo mau fa tu ina mai sa mo Ya. ana nei le tai au te ora mai fo il tatu office sa ia se tu sitala in fact ole tu sitala e singia Ya. o ia fo yo o ia tau avena le tofinga o le prestine o le Jaws Ko fingo la kuskara kai lo. kai le skenga maftanga por eso se tu sitala I Samoa a ole la na mau ai le tala fa pe ole sa tau fia mai maloka arrest e leo sia tamali I po sia foi tu fine po tina mai le weekend ona le lala le tai au sa mau mai le fa matalanga
so far o lai whaatalitali pe te tala i tua. Pe peoli tua. Po la lava i tau fia, so ele i toi maua la se so ta inga from then lea uli tio now. Po lea se tūlanga wai ai. Fōringa mai se kua inga māku ia, mari whai o le koe ngā whainga. O lea la ua ai, ele o pisa mai lava. Yeah. Ele o au mai a fo i lunga. Which is, I don't know, po lea so na mafuanga. Pise mea ka ua mari fulilo. Ma se mea... Now, first and foremost, lau whaafonga Samoa. O lea ma te, ele i o mai le taimile nei whaapea ua maua le mafuanga ngā restai. Yeah. O le tamaitai lea, o le singia, kou keiroa. Kai kou kisirfia ato alon le suafa fo. O ia o le singia, o ia o le pristani, o le Jaws. Po o le vaenga le autostala journalist. E to tonu o Samoa. E le misi lava i le fofola o le fala. E le misi fo i le taimi ma le o se e i le tofi o le pale mia. E le misi fo i ma o pe a sometimes i o e pe a alewe e kuila epa. Yeah. A o le la na maua mai le tala na le la i le tae au. O le la ua o tango afa pe e le i breaka ku lava i se isi media wa o te lo fo suga le ataua e i ana ia so o tanga lava ia manisi e le no ofisiri mo motu lava i tele i silfi e le u fai lo atu. O le na maua mai i le tala. Ia e le se na uto o maia. Le tuti a maia to tele na sa auto fotino Josefa mo to umaia le to sofa le tuti a maia na sa. O le fisili la walanga ile i tau maua le mafuanga tonu. O le whamatalanga whawhatala lai au mai e tau li lifa masalonga. Ona o sana tustusinga sa whai. But again, o lea ele soon e whamautu mai. E mokingoa. Oa, wai ere kai mi whakai inga mwhanga rest o ongo sau e kalafu, ongo sau your own personal. But so far, ele o kilia mai. What was the reason behind? Now, o le maua la hakala ma le whaasoa le pe o na whaafonga mai le atua ma le whaafonga Samoa. O koe sefe a whaapea o ngā on kuskusinga pe o le mere whaafewhiwhi mai ia ka ua ma se fu i tau te ia. E le o sa o ea la mea ia ma ke pisa kuai ma mātou a langa tuai. Ua mātua i pule sa wahina lava le sa o le tonga o tustala i Samoa. Ia waranga o kele lava o kaimi o kuskusinga lava alangi le whaima kaimiunga o kele whaoranga i ngā ruanga kuskusinga. Ma let me say, it's one of the most respected writers o ke whaararo iai. Yes. Ia alangi rea. O ngā se asa kuskusi a kuskusi. O ke whiwhia whaikau kuskusinga. O ke le whaikau up to Thursday or Friday. O ke le whaikau se mea o ke masarasalo i kuskusinga alangi. Ai ele te sau fo ise vaenga like latest. So far. Yeah. Ioe, ole na watu fa pena with much respect ile to fine po le matunga luenga walanga tasile tangata e mori mawa de tunu ul fa ngolana tu stala tu langa o singia fo le to fine po le tamata elangi soma. Pa to mo fa ke ia ir kai hau. Now a fa apea walanga le la fa kula wa fu ka wai e io ta fa manu yanga fu i pe kau ba valo ai kau pe kau ka mai wa i la fa tanga le la fa tu nei le atua to me anga fa apea on a personal issue wale vang public le vang fa saulunga a felang langa ya e fela ku skala le fi skenyo langa la fa fango fa kasi au yuka se mangula wale vanga expose message however this is my own analysis. However, e peia kangia mai e iai se authority higher and stronger. Wanga whaiale. O se mori anga ska ka maua lunga. O e ka mo mai. E lo o a fei mai iai se puipuinga. Maua ai kua. Ia awa ia suppress. Ia ele se me liro e sau tutu ia. O ka make sense la u. Yeah, make sense. Ma o le fo ka sau fo ka ke ko ale fo ka mango fo ka kero me mai o ke ri ka ia ele ke mentioning ia fa ke ia fo
I le kala balanga e fo nga mai fa ko ko ngal sos le nga Yes. mo mai le kala ele masaromia le ka sos O le sauce foi o se o langa luenga foi le. ya ora ngaro foi le ya ai ma paulo mele le mo kingoa o le reason O le reason. But so far of so tai mai through the main office, main channel tatou le au tonu ale sa we tatou news. E sa wanga i le fionga de li puli. ya O I foi la le sa we tu. La la na le uta fai tu. It's a formal way of communications. But with o le kalanga fai mai o la lava e maua e fai le e so ka i mai vanga le. O le lava I tutonu e le lope ia wala nga sa arrest o ile so weekend. E whako a sick payroll oi. ya halango ko fa ya ko o le fanganga se pule mai lunga ko mangi ngo fa ka ke se ngo ngi ko mangi ngo fa ka le o ko mal mele e foring me ese fenga ka nga yo lo on ka runga yo le si ba nga o sa se me mai lunga Yeah. ba velo le ka mo e vole yo me nga le ka masa sa ro ko ya waile o me fa pengi yang fa pese mo yang fo le se si pango fa pele lo e fa ka si so ale foring mai wo resta congolaso Wa si sila foi la di adwa. Si sila le fa ftai wa e run through mai. Ai pe kai va pe ka pe nga lo ye fi. Pero mi gale te fai tu ai. E ka kia kusikula fongo fa ka inga. This is how I see operations as more through ile corrupt mengia ka ka. yeah For example, this is the law book yeah and this is the lawmaker. yeah Wa ka ka ua au vanga o lawmaker. Yeah. Lela ole ela ku le lawmaker ye fowa. La already exist le law book le. Yeah. Mo le vanga ya. Ole mela le tu fai tu. Ole operation le fai nei. Kusa e pawa ku I ro I. E sa lo tal. e si dia ku iro ko E siria ku I. A ole mele mali. E ta tau ka ke pisa ole po poko ka ngaka e o mai fo ile le fulfulu o mamoe. Pe o kala kuspa ia. Fa mai o mai fo ie I la ngutu ma le upu. O le fie fo mai o ie o la kusi. La kusi le ise si a pa ta loa la refer mele. A o keise si ele fai umangi. Le ai masasi o ango le mele. Kusa e oi e fai a mase ka ie. kusora ka komi kusi komi mela o It's a joke. kusi komi kula fo Kusi komir melia. Ai, o le pawa lai. But no wonder why e te lo o te le fia I tala papa langi e masa kinga malanga sama. O te le fia. But in reality, ua sa o le le fa to fala inga a le fionga fo ia I ono fanafi. E masangianga o fa so le fa mai. O lo fa so o se mea e le moi. E ongo avea ma mea moi. yeah E ngala nga ufa ya kula ukala. A sila ngai le ato. E o aku ka ngaka ngai o part timers. Le uro meka wa fu se lo ngai ke malo le election fa kwa ko ko. Ai o aku ko. E sili ya ko la ko corrupt ma abusing of power. Ngai lo rea. yeah Ya. Wa fa la o le mele le fa ko ke ka ngangu nga papa langi ka uro sa mo fa mai. Sa mo you don't need qualifications. It's just who you know. yeah It's not what you know. It's who you know. Again, sometimes, ole low your ngakala. yeah I in reality, Ai sa. ola kupu Samo. And this is how we are operated in Samo. It's not what you know, it's who you know. Yeah. That's it. saole O le mea whaila ngā leo ke aka kele I ka ngaka I o mai ma amaka mai lako campaign pepelo e whamai mo o miangi o whailonga ia a whailonga po o le a lo fia whailonga I whia e ua whapengi o e lau corrupt rei kukungu e corrupt e sa saole e oi ya me se pa o mis kai kai ka ku kilo kai kai nga ku le pa over fast ku sanga o yai mal busuru lu ka sanga kan par mi sa ya fieme ngali lua ka sanga si le ku le pa ya fieme o fele ku pomoye o ka sealing experience o ka sili o ngai ko mai ka wo fa le fa nga malo le ka le per malo e nga mo le fa me o fi par mi o laut let me say something e le fi par mi o laut o ka ngaka ye manga par mi laut
I think la ko usu fo etu la pa and this is a direct warning mo o ele ke fia mo ele HRPP. Ole fo ko usu ko la pa pese nga feio lai. No, what else is this man bringing on the table that is new? Ole ase mea fo. Ma ai. Ola nga pese fo ile nga pese mua. O le fia pare mia o la audi, wa umai le o pare mia se la audi. Ele ai. O saporas makanga ko kele le fia mga pare mia. Na kungule mga pare mia la audi. Ai le o la audi. O i fo ila o ka kaunga kadi ele kadi lea i lo finga ngalo. Ele o koe mga nga o le kungu ke pare mia. Pau ka nga kai e mga nga o ke pare mia. Nga o ka kai o ya oi. Ala ka. Ya, ka o fo na Mario mele. Yes. Wa ile penga la kwasa ka fo la pare mia. Kako kikiro kaka ngo palmia sau ia kulepa po fonkoe sau ia fiame kuala po olo sau ia laudi ia la fo ia laudi o anglosa o ale la fero la pe kofakol o la ko kan palmia not kulepa not fonkoe not olo not fiame not fiame so kako ko mai lola tanga tane i lungo le teipo o fair ka nga kai ke mga o pale mia the corrupt person o somebody le ka ke fai mai le experience pa if I fair fa experience le inexperience ai o fair ko nga pose ka nga ka fo ya ke a rara para mia ka fo ya o para mia o ka sa wa ka fo para mia sa mangi ai ki fo mangi wala fo o ele ko wa wala wo mo le ko le wo maf ole mafuanga sa mo la nga taua ia a umise ma tai mi tau tapena ma fa manino le vanga le lengo wo fa ko mai nga fai tau ia sunga ya le ataua mai si sila la ka ka nga twisting a ko me ia e makaukia ai ako kule pa ia nga wa va ai ta to i o ki lo ya sili o ki mings ka leo o ki kom singo leo o ki su kom singo leo ai fai ko kasi kule per ko su ya ko kule per kula fo kasi per ka kasi ka o le case le mawala i vao perahim o le case le ka kau lesi case le wa kau fal pupui kule wa ka kau honestly o le case le ko fu e kula e pai kau malala o le punging o le ala o le mi ko mo famsingonga case le ya ai mo mau mai foi sa mo mala wa fa fonga le o se fa di koru fa kausa le se me kasi ku wa ku fa ku nga ya fie me ai se ka ngo fie me e fio mai yesu maranga ka mai kar pe ka o manga o mai fa kar pe kar ngo i ka o manga lo ngo winga sounded like o sa se yo maliu se yo woki o sa se mo me e fa ngi e pe se mo se lo pokko par mi pe le nga be dis par mi ko lam ka ole me foi le kau e kau fa ngo ai onga ole ngai lo umala ko me ka ngo fai ke mo ko foi le fa ko nga le nga fai mo lo ya sili fa nga solo mo di anga ma ave ya ole le fa ka ngule le rest me uma le nga sau ikin ka ai wo sui ku lepa ole me mari la fai ka fa mai ikin ka ele foi uma foi menga ile review mo lenga o la ya review kwai e manga ola ko fa si review e su ele me la wa la ko lenga ralo ye si fai i lunga fa ko nga kule o ko sa foringa me lenga ka fai inka ka ole e popungi e kavanga ia ai lo kavanga langa ke lo me ka fai ele foi ele fa saor kula fonga me o ila lenga pulesai lenga o i this is one of the very reason nga put pressure ya iken kau hence nga fa ma va inga wa kong ke lo nga va ai iken kau and this is how I see this lenga hele ya pia meling of ya me ke le media right le foka so this is how I see ngai loa iken kau ka ma loa ka mai langa fo le va ngai New York ngai loa iken kau o ya la ko fulua la maua ku sa longa ma fonga le wa sao le fast o le angava le se i malea o le akilingi lunga la lapis champlo marka malo in fapia you know okay I've got a big case
plus le paulia le va le paulia I savai and so on, we name it. O le mawhawhawla ka kalanga lai ngā kei loa po a konga whiki o ngā maua. Le la asau kong whawalo. Le la au mai mawhia me. E le I pleia pāti le melia. So e ngi le melia maua. Ai kusau ke loa. Aru e se loa. Ai ke loa sisira o le ataua marwhawhonga le tunu. Ai walu I ken kaion mamaka mai le operations o le melia walu. Ma kiro mai whapea. Anga o I loa au ke le whamawai. I didn't even know all makwa corrupt of your mema. Like, you know what I mean? Mai la longa awala le ko come around. Fese me fa ma vai mai male top job makanga ngo leo. Ale ko make disappear aru lafi. Disappear for a couple of years. E ko ngo mai walu official lawyer. Ai ko ngo mai ko sa ko su e longa va ngo ko official lawyer si. Mole sila fia sa mo kala sa ave le ang falo ya iken ka le ili UNS NUS por USP NUS NUS yeah le la mo wai langa fa longa le wa le nga fa nga nga lawyers official lawyer city ai ol me mari li asiaka o lo fa ka pe fo ringa mai se la ka mai fo ka iken ka nga ngofo le iken ka ma chrome ya longo le mo ka le fo le mo dia fo mo longo kum le ya longo take over le funga le fa fikau le la luese ai fa falo lungo longo ka upule o sa foi longo ye fa mai ele fengo su ye so nga se fa con lo isiti ele fengo fa se me si longa me fa con lo isiti awo really lawo ta ini le mele nga fa na makua ele ma fa ngo mingo o ya le sila la ve ai a foi lo te fa ya tuai ele mele le o makua yo wo fo and I'm sorry sa mo o karangwale I said ye direct o le makua le alo far ka le o fie me you know le ato if there's anything like mo lusila o tulo la lo tofanga tulo wale fio south apiko ma ainga ai o le o ke kalangoa nga I kangaka tangata le we ingar ko nginga o le PM, which is oia. O le savior lea marfasa sa onga lea orka lang oia orka ikai. After studying over and over the case of mawala ivao perahim, and so many cases, malonga musu su case ku au. O I wafa maungi ai, ele alofa. Ele alofa in kangaka. E selfish nga onga ia. Sa o fa so fo ingisi o longa ainga. Longa ainga poko mana inga e fa pe fo longa nga kulo. E fa pe alo na natura e selfish nga o ia la. E au na uma tangata mona ia. E kaukua uma makama mo ele ainga e fai uma mea e finga ngalo ia. Mo le pengfiki la vo ia. Le la o ke vai kunga le sa uma ko inga mentality le e ran nai le ku. Sisila uto. O lenga ke sila fia le lei, lea a fianga o longo ko kongor keisingi. Wa ka wa kuli ka ka lea. Fa malolo loka I kang malala. Lenga fo ia le sile nga yo ko kongo fisuya inga ia lenga fisuya e kula epa morianga. I luma o maka o le loya sili sa ia mua. I luma o maka o le mingi ska sa ia mua. Come singo leo. Mingska le. Vai, mingska le. Ba le mia. Fai e kuila epa I luma o maka o kanga ka umangei. La vea ku ai ma maka o le ri rongo. Ja. Ma fai ma pepele se yuri. O keminga le ombudsman se yuri pele. Assistant. Wala nga le foringa ba nga ole lo nga e kuli le li fa foi. Ofese ka fo ma kuli le la ko risk nga. Fo ko sila o to ia. Le na le no fa ya. Inga o kuli. Vili mai lo leo nga ia I komsinga vili mai mo mai ia Ia kenka. Le longo kingo. Fa tu lo malongo fa kadi. Se vili le komsinga. Wala o yo le sui komsinga. O isa. Se vili le komsinga. Pe ole exercise lo le use of force, which is that's lango komsinga au mai. So he was then langa follow ia le process. Sai ma handcuff. Yes, mai e sa ma faianga e kulia le fa mo fali. Ai nga le. A mai lo le warrant. A me uma. E use lo ka manga ia sorry se me nga vel nga sai ya tongi kongor ka fa. O le mela nga le si next step nga ku e fai. Ai vilia.
I stand down mai e iken ka. Ai fai e fei loa i o se iaru mua. Se mo fai aku le. Ia yo se fai fei loa inga marmengi ska. Ai alaku kongo officer kura e pala usa fai mai ai marka kare. Ia, la ko umangi. Ia i mare lo ia sidi. Sui ai lo inga mar fai ngon morianga. A o melenga mai mua. Sa ora e lo ia sidi. Ua lava mau. E fai ai morianga. So o lala isi la fia e per ahim tu lo so ko mawala. O lala nga ke si la fia lala fo ile le o rest ai ko inga. Le fia nga le tamari. Le nga o la nga ke lo le original or the case. A guilty or which is there's a case. O lala e malama tu lo ele o se ka mai kiki ka fa le agora ke le ku lo wa pa ia malu o le fia nga ia mawala per ahim. Mar fa o sunga fa pisingis. Or kaka mai, he's a successful business person. He's got money. O lalanga ke roa le ia le au wivi whaavai o le maka upu. O laenga lava mau. E whai eri morianga leo leo. O le mea fo le i lau whangonga o le case ngei. O le umaka ka maurunga. Maua umai. Maka ka maurunga o malawa le kongon mea. Ka fio lai pēanga se case a siskangaka. Ko fu far bui. E nei se mea fo i e. Ko fu far bui. Me fo le lo i ka ngo marik fa ko fa pe mai. Fa pe ku longa i ka. E fa ngal le maro se nga fa kula fongo. E sai mai e pepe. Sai mai se yuli. Ya me long fa kari. Fa kari se wari o mai ku le. Ken ka mai fa kari so mai ke. Tau mai ku le fa. Por asa nga pe la ku ya pepe o e ka ngo i fa ngo finga mai lo fisa lo le. E la tu i ken ka la wai o. Oi mea kama zole. Oi mea kama. Sila Samoa. O le feito oi ma. La decide kongo official parmia. E sa or kananga. Yeah. Yes. E leo deciding ai ko kongo le official leo o i. Ma ola stand for ilea ma ola lea. Ke lo me wo lo ma fo fa ule ato. Ma tu ala lo fo. E avere ma lo mo fenga pa lo ka mar pa le bia fo le akula mai. Ai ya se vai ngai ko fa fo. Ko e fo in makanga ruenga o leo longu ko kasi. Ise kangaka e fa ko koi. Lenga o ko sisila. So le leo nga kasi. Wa ko vai ni ko inga me fape. Now how many cases le atawa? How many cases o ko ainga mo maku ainga o le decide ko longa fa maungianga ma le fa maungianga ko ngol official permia. O i le fa ka ko cases. Yes. O i. Ale ki yoala. Le saungoanga lea e malele solo ai fia me ia la audi. E ke guilty le whamsingonga lea. O ngala fo whaila ko fongo. Wawa. Ni fongo au o le whaikula fongo. Samoa. O le fongo au lea. E a fia me. Wawa i le wa expo. Le wa maua le taute ia. E a fia le fongo au lea. Yeah. E chairman ai fia me. Fia me. E a sui chairman ia le miskao leo. Ia ai Attorney General. Attorney General. Kom singo leo. Kom singo leo. O le fongo kele nga. O le lako fongo lea. Yo. Kaka ia lea wa. E leo iai o cases la ia le tio. Peino fai atu. E o ai kangaka ngo wa ia kunga sa kuku mo le fast. Sa kuku mo la audi. Wa sui umale latu tala noa lesi ko akele. Not everybody. Le ua ia. And on the sala utala noa. E isi kangaka lai mo runga o fiso leo. Yeah. Ua makua i sui ia le nganga u kau kakala. Ua sui ua whelangulang wai. Ia kia ua sakia. Sa ole. Ua sakia. Lea la ua finally ua maua le tauta ia ele kadi. Wa sa au curious ale ele fisidi lea. O le upua lea fia me sa fai. Even she even said that to Lauti. Ioi. Nang ole moni mau mai ia la ko lave kongo fa fa kui ma me ia nga au mai lunga kai mo fongo. E ke le sao mai me ia. O le kala longo ia kia au e ke le sao mai le me lea. Fa longo isi kangaka I karkar ngoanga angisi o lai si ngie kongo fa pui I kua yo la ko ainga ka ua le me lea. Power mako pole ngala e vai ko kiuti la au. Ora wa kala ngoa kangaka now where is this coming from? O kangaka e whaia kongor ka ko malo. Sa kala le fai so oh my god. Wow. Oh my wrong boy. Te no of thing.
e le se le mafuaaga na tali ai le atua le suiga o le gai malo le atua mai o te faamanatupea le mea lea kasi lea faasalaga gafai e le atua agaʻi a Isaraelu savaliga o mai a o tuutuua Ieriko auaga i se mea auaga i kuaveagi mea le agaua iai le faasala o le ala foʻi lea le kile faapeu ke fai ako ina ua faakoʻilalo e le atua le HRPP so le e le o gikoga fikiga malo ai le fast ave ese i o kou mafaufau le la atoe faafoʻileaga after foʻi le thorough study anga i le case lea makua o le ma le case o le oki o kamaikiki lea inga ua mahai ai foʻi lauia vaavaaaiga mo o faapei foʻi le atua loo loko kalo fai foʻi kagaka ma cases o loo aiga ua fai i lagi folauga e o ma lelē malili faku oso i wa ngofo i mo fa pe wi ka fiolai ele lo por ma fo anga lea o le fa nga ingo ngi por kala mer ngi kai mi ma fa lo ko kele inga ile tu wa u sau male lima ka makau o le tu te ya e sunga le ataua ma e au ko va mai ngi por kala me sunga le loia o vui ese mai por kala me na isi fo o isi auso e na no fa tu fa so le ngi na ngo haure sika ka le ke wan ko fa ko le history mako ainga a se o ka mama e mo yo kanga ka e din kanga ka ako ile o langa ai fa masingonga ngoka e o iro ka un ile o foka o se mea o se fusu anga ma ke ki ai sa ko ki lima o ka usanga ka roka wai lengi a pili le lo me o yai le ala o ka kilo aku ele ole unga o kako cases le kero cases e fai mai kuskula fong so le ole unga le fai mai unga ko fe kongo le official pandemi panta tu vai e mo mia ora upumoni mo mia ngiro ya kokoa ia taua e mo mia ngiro ya kokoa o leu te vavai atu i le isi update le au mai Samoa e sa o ama whamaonia. A leu te vavai atu pei atangia mai o tua o patatua i le morianga le sa leu whai a langi. E atangia mai o le whai mai le isi tangata whatutua ina fo. Ono o tustusinga sa ia whaia. I le case fo i lea o mka upu lea o malo. Le nao o ele mata upu lea o le malo. Ia, si vai e. Wa kou sila Samoa. A le pe e tau atangia mai. I la uwa vai atu. E pe ia o se tasi fo i o tamaita i tusitala. Lea e afia mai i. Ai pe e fōringa mai o se tasi o tamaita i leo sui ko mesina. Le isi lea e afia mai tu o le whainga o morianga lea. Ia. O fela le lainga i lunga. O le lainga i lunga le palmia. Ia malunga kuro lea malo le malo. Now, ona o lea ua whai ma leu ke karangu leu ke sia kia ku inai tātou source whaatutuina. To update o tau Samoa i le case lea. Sa iai le tusinga a le sunga i a langi Kirisoma. Last week or a week before. 2 weeks ago or 3 weeks. Lea sa ma awi lia na lea sa fuafua iai le ma whaasoa. O tau manatua mai fo'i le loan le nalu le si leo saingi ai le ingoa le si leo. Alai fafo. Alai fafo le leo sao. Kuso olai malanga i fafo le leo sao. Ai oso le leo lea whaamaongia le loan. Ai saingi ai le ingoa le leo le fafo. Ona amai leo le article le talamua. Po o le kuskusinga a le talamua po o le tamaita ia langi Kirisoma. Ma whaapea mai. Ua alu ngei la le li ile nga whaia ka whapea le leo le nga whaia la mi o le anga le o le saingi se o le long. Ua alu ka lo sanga i le ao le malo. E wha o ngā lo ngā vā le lei. Ma le leo sa o le ngā leo ngā sa o le ngua. Pe ma whai o ne tā lo sanga i ai. E wha ma ngaro ngai ia. Ia i le case. Wha mai leo kuskusi ngā langi.
ele I maua e se le au malo se avangoa anga I le leo. Ai sa maua anga I le ko alua o le leo. Ko leo. Now, nga o tairo ye ele ilo po ai ngoa ai paronga nga. Ele ngi ngo fai lo. Lela na sa wel tu susinga sa taro sanga lo ia ile ao le malo. Ile to alua le wife le leo sa o le wa sa ngi se sero ngai ngoa. Fa mole e fai lo ko alua. E alo fange ia pe avekua pe fa mangalo pe so alo pule wa se fo il kamane para. O le article lalenga, lela o te wawa ia tu le mori maule au mai, o lea ua treat o le defamation, o lea ua charge ma mo li ai langi. Ei. O le feseli. O ngā whea o le article lea le ua kupoi lea mea. Ai le ataua, ai se vaenga o ke kilo ai o ngo sao ai la si kongo melea as in defamatory. O le vaenga le ufa o ngā mai ai le afianga iai o le aur maru. Pawanga o le side look kilo, ta ilo, I se siku. O ngā nā le kule. Well, look forward kai au. Look forward kai au wa ko le me sa vore ka. Pe mo fo sa ngo malangi pe o le tūlanga leanga le iai le ataua lea o toe sefe le media I Samoa. On me singa ngaleanga. Aka. Wa o kelenga foi langi ele foi langi kusia se me fa pe vanga wa inga yang fa mau e kua yai ele se kuskara foi le wa ya o preskenga o kuskara lang ke malama le kula fonga o kuskara me e kaunga inga I me kua yai lang kuskusinga ya fa pera ole o le polera ka ko vanga ngi no winga o finga la le ko si la Samoa o le nga ka fa fe mai ala wa makanga fa ia kongo Samoa so le la jacket tangata laila te mai tau le lei mo la tau assuminga o tangata la tu le mesao fa ingo ia fa penga awa o la wa mai tau wa wi ai le tusta la langi matulanga o lai fa ia le nga luenga ia ele ma o le nga ka fu fa kau ia ke lona isi le foi ma fa soa tu ia o lai li po ki sa o mai ai ia te fo ia e akangia mai o se mori mau po se mau fa tu ina wa fu ai ku silanga you are writing an article e afia ile or malo now not to defame him ia alanga o lai ku si sa o ai fam kalanga o lai ala me le manga o kako sui fa upunga ele ngi ngon kau nga po me ole fa makala so ele se me fa langa I fole mkau ma pa me fa ngofi o le fa kalongo e ko fa ko se pepe você alo pure fa pe o risk ma ave loka me penga ke ronga o too much ke ronga me ma o fa ngale le o fa I fo ile ka fi o finga o le freedom of speech yes ia pa pupungi matulang but o le ka ko ke kalangoa I le senior journalist media person I Samoa in fact o ia o le peresikenge o le asocio kusikala I Kongo Samoa lea o arrest lea o charge o fai mo lianga onga o sanga kusikusinga o kako vai kako ia me konga ka o fa makanga foi fa pe o mele u wa e loka fai mo fa kai ngai la ko le la lo mai me foi le ka so ya so ya anga loka e pare mi anga loka kule pa po fie me po se ora miska I me ngai ka ke pisa ko mo le vanga for fa fika out o le la watali la le fisili no fisili ai il mafu anga ele tau te tala ile media Samoa me ale wakati ka lo fai what is it wa fe na tangata I understand ya ala ia media Samoa le ma ya sa kala me le sa o lunga tu se pauna le vaenga as long as ke praising ku la epa ya wala lo fa today le atawa I'm telling you the truth o le corrupt le la ia ka ko mai si la mai o le kai mia e fa fonga mai ai wa ka praising aku pe for mele wa di waisi wa di ia e wa di ule si wa di ia ro ia vai ta no ia media I segment le to malonga o ma fu anga lea e ke va ai aku roa o sai kia lau travel I Samoa e riu roa
Awanga. That's all you need to do. Olo liu, olo quiet. Ia mamea whapena. Ia whakamikami ma whaalo. O la fo ia e taket mai kaku. E iei kakakala makua I taket mai lava. Pe whenal mele o tupu ia langi ke o songa. But to answer the question o leo ke visiri so o ai le atua. Ai se a ua le nganga ai kusikala sa mua ngai mau mea. Are ukati. Nga e nganga I runga loka oe. E lua awara. E la koe whakalnga wha mai limsu kāre le whaila res mai si kākalnga jes. Are limsu kuku se lau kāra. Tata maralonga. Whaawon poklame pia fo I mei maralonga. SMI. Fia whaafole na nolo mota, a fio mai lo le SMI Hardware I funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mau tinoa le ananga tā, ma e umi foi o na au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atiki o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I whafu, whafso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki sa moa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua I le suina, o na piki lea e lo a inga I Samoa. Le SMI Hardware, o lo pa anga mo so se mea faufale, ma le fausia ina ua mea angangata. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Manu le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila tausa ia di la e Samoa mo so se fatasina e ala I alo ala no ese ba mitia fo fa pela e mo tamaita I mafana e tasi lava le fele o lo I au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand I le Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tono la vole warehouse market down I le malai vale le e Veni Pacific New Zealand Jebro Bajile ua Tele titi le afa o le lima I le tautua whaua o le Blue TV Male polo kalame o le tauta iai Le vangona fiafi Iska update
Ole anai update na mo mai Samoa ole ta vale le salve mai I le no ma ole ya tangi mai o se tasi o ta vale na fiai o se ta vale se famsino le ato. Ngai lo kwangu. La se tau o tongo le vanga. Le Paulo me vole ki le ye le o fala bla venga kupu o ka o le skasio kinga esa sa ka vale le famsino. Le vele yo ka vale nga bili la ye le o leo foi longo ele ka un leo la ku leo release il fam singo ya a ngo foi e foi de me ole facia la mal vai ka ko il mesele ole alo fam singo ko o fam singo le crime scene por men ko por fabla a ngo fo leo le ia pa fenga ma dai ngale ole facia la ngale ka sa nge ole le fo ka pe nga alo fam singo ala ku ya le nga dai nga ko nga me fa penga sa ka ku la le fam singo ngi ya ai fa le kala mo ka ku sia le leo ai o foring mai o ka keren ka po nga o le afio fam singo ka va le fam singo ele ka po el fam singo ai o le issue o le alo fam singo ma ku ua le men ko por fa bla ai le mai asu su nga leo o le men ale o le ku mka Ea o tau sila lam tau whafonga Samoa. E la ku lo le mele wo ye tau Samoa na la tua le leo tuno o nei foi tua inga tangata. Ma o la tatu wa ai foi mai tau. Ua pei ua wha solo ina wha le tonunga o mai ma le toa tele o le mtanga ruenga. E o fofo le roku. Te o fofo ita ye tua inga tangata ma le whainga o la kou kiuki. Ia ole ala lau mea la akusi pe a fai wa ela tu tope o ele famsino alu famsingo ai ngofo ole anga ai se mea ai ole tatelo no po ile so for famsino ia e wa e mangingo mai se kaimi e manino mai ai ole wa amata na to sila Samoa wa fa makila mai luma le tele o le fa le ami o tonu le ai fa nga solo ke le ko ngosio ka ko ngisi o mo mai se meri tustu sia se tasi no meri mai tol tau te ia e fai tau atu tu no e atangia mai pe afa pe moni o mali wa ia si tangata le sa afia ile fara vela vele sa ilunga I le se pe folinga mai na afia male mengiska ilunga ki avi ia minsta ia falo mavenga oi ia Ana tua foi le feko ia ka vale lunga sorry not kia vi yo le mafa ya vi le mafa da le pak mafa ya o le no foi tau atu o lana meli mai ai wole por me wole vaka meli mai po se aso lava yaso ma au mai ia maftianga ia mafa pe mai o lai facto a mai a ona fale la wasi ia se o la tu te yo le aingo son to lua ia lesa maliu lava ile fa lavi lesa tupu mai le masina na te nei ile mafa anguala ele ai sisi fa lavi ka ilo ia I ngani pokia mai na ole na ia o nga go ko fa ya ku a inga ye afia la ngonga me fa pe o te le lo fo e a fa fonga me wa nano o fia va ku public fa pe nei le atwa ele leinga ka ke maua ya mari so sao reach out to my wa tu su singa le au mai o le tangata o e ai ngolo na to ruolo na teile o maliu ya ena maliu ona fa mai o non tu la mai mang anga ki ngainga I se fa la vitu ta vale masinante nei le na tupu ina le mafa ia wan ka wanga I ka kan ki ngainga amantu tasi tangata pe ole ka vale o discover ta pa fonga le vele ka ke man kuan ku pumenga a fa pela ole na fa fonga me fo ko ki ngai beri me sesi pe mi me sesi o ainga pola tulong ia utatu vai la tatu ia ia e uia la ua mai le wala o mana mai le ruling o la wa kiutile aula va enga le tau te va ia po fe o ka u ia ile fa ngor fa sino ngal tulanga foi le ole discharge without convictions le sa talu sanga le foringa me le sanga ia ile le fionga ile o ile loia o tu mole le sa ave minister ia ai le pa ko foi fa nga wa lo mo anga mo ile fai pule ole
O le au ka wale masau ma le au ka wale whakamala. A ke makori fo i ele me sa mo le ba nga nga mo le I fo nga oli fa la lape. A ma le manga fo kinga mu a fa mai oga a na latou a yo nga ko e mawai ya ele o dia mai me nga fa le me se o sa nga tele a me na ia pe ma fo nga na le tati vai to ia le na rush ia isi le o tu lo le mtanga luenga ele o rush ele o rush o le o kausu esu engi me e wala nga e fo ie na o le mori mau ia I mari o ku au o le fe sili ai nga po fio ie mori mau sa o ka making kusi e o tamiti ya le tusi me ya le simon ma wori o o ja mo ai ma wa ka wa ya tasina va ai ma ta o se la mo ni ma nga ni ya ke wa tele ale pisi yo o le si va nga o le tu va ya tu fo yo mai lunga se tasi o tina po ta mai ta yo le na ma wa lo na tino maliu na I le vai ta fe fulu so ya o le foi o mai le fia file nei ele ma ka o ki ali me o kupu ya sa le kele yo me langa foi ele o ma popo se fa nga malo ka ko ele me lunga ele o ma popo se fa nga malo o lai run ko ki kia run e longo ia le ka ia me o mala bangi ia lai o Australia ele o ma ku me o se malo ko linga mai o lo ia ele fa longo fisili le kele o me onga ele o ako ko le minority government le fayan me ka pule o matua I mala malaya le tat tu lo now it's got nothing ata o vai tu singa a le tata yo le tua ngai an tu singa fole le va tu ngole observer o matua fa mai o matua I fa ale tonu le tunu ono tata inga la auri mal fast e kai fia me matua a vai lo ki fai aku matua o ona lava me uma ile tofor to ina matua o ona me uma ia me vodi ngi kama o la auri kulo wala sunga la o fionga ile suima mat o matua o mea uma ilo suafa o mea uma tau yati oi ua o ona uma ile tofor to ina e o ile e ana te mana vaina wa ona uma mea uma e o lau savali io wa matua se senga ai le ai le tu o foi tau toni o ke aka ama wa matua lau mai lo male lisio mea fa re ko ngwe ka ma ai sa o kai ka inga ala auri male fast sorry o I te sila sa mo o man ko le ia ko le pa ma fia mi anga foi la vai le sa ko inga la usa wasta fa alo le manga o le kaimi wa fa leanga fia me ia sauri si kaimi me la utu le fo wo te sau le fo ko sa wala pe fo ko wai nga ola au dia la usa sa mai o mo ko le ia se pa ele mo ko le mo se pa ia la uri ke fa nga se me a foi la le o me umare ko punge mo maleanga ia ka ko mo ki ngol le o fia me pa umaleanga a fesa o fo kuanga ya le ka ki lo ma o le mo kwa se fo kuanga ma nga ye malo le fa ka mingi a sila la ile ta mai ta I wa mau mai le vai ta fe furu so a sila isitina fare la ta ile na mau mai fale la tai tu lo fo wa ta fe mai le sami o lo mai tanga a sila ile tama mai fe fo I ngari ngunga len tu lo aru esele moku esele lima atu fa funga la tu wa songi ese fa kura nganga ke mana malama yai ya wa fa kama ia se kasi o kama o kangaka tu mai te ne ti o lo ta su e to titi vai yaso uma su e mai le kinkiki su e mai le kama kiki mai lungo lisia leo mali liu fasia fa mo anga ngisu kinga o fea le ale me le okupu le fa kupu li o le isa o le alu le isa le wal e le se kama ia o I le wo loa wale ngai ma fai ngale leo tu lo wa mongi ala ukala
e ia isi ofisa o leo ua makua masalo mia e kangaka o nguu mawhio anga lai ku o whainga o mingi o isa ai it's just a matter of time o koufo i e pou i kua i ofisa o leo kua e i kou whaila i kakia i ai le whapeanga o le pāma lai o lea o le lei lava se i mauki ngoa ia ngā wako fo i le runga i o kou o kilo kisis ngai e sa wale le lava o moni mauko ke le avia o wha ngā ko ingo leo e wha kanga inga whai mea o tagata nei leo o movinga kulou lava pe tau te le fia po le a fo i ngā mea la kou mga ngā oa e wako wa whai kou kangi le defamation or whatsoever pule o kou o a auto e ave tau defamation koe su e o kou defamation koe charge o kou iyo e sanga yange ai arkat ai e yai le taimi e le ato la mau kai kasia o koma au wa kai kasi u mai lunga ai nana o fa yatu o tua i o patatua o le fa au pianga kai manga kua mai le ato o le vainga fo ile tau na matala ile sunga la au le mali tua e ka kau fo yonga maka la ile fionga le fonga fikalai mama ka la ye o lo o mafai o ngala ko fire fai unga sa wa ile fai o le mea asiata e ka kau ngo ko makala leanga o le fa kua ile tua sa mo utasi o le vaenga fa u fai nga fa ku la i mai lungo le vavenga o le kai mirangi ele o ave ka vale ka nga fa uinga ile kua ile fai nga malo o le ave ka vale le ka nga ka la e para palao nga lima ha yes it hurts but the truth hurts o lea e ave ka vale ai awange ngalo o le malo pa ia nga fa kuinga le malo le fast ele o kanga ka ye le fa pia ia la pe o kanga ai nga fa ku ele ku fa nga malo le pe ki fai mai o e ki fai ka o fe ku o nga kai fale e ke poko i lau fai kau you went wrong kai mo paro kale sa ori to na ko se ma fa ko e come around ma ko fiele le ia la audi ai o ko nga se ko fai kau even some of you lengo fast yes nga se mar ko fai kau la nga le la yo no fai atu mo tu mau la vai la mau le mai le amakanga ele o so ko ma losi nga ma fu ai nga ma ro fast ele o se kele o ngik mea wa maua yo ko lima ai o le anganga pa ia o le atua sa musu ia kanga ka paroka e laku ares kanga ka pilivi u mi le ke fa fonga mai ma e io e la ukala le faya sa e la ar kai mi la le faya u ekisi HRPP nga ma fofo ye alet ai ke ia le ngai wa ngofu foko ro sir fai pule le ai ma so ma fofo e ke fai e ke paroka ye e sa la ukala nga e savali ai o le kai mila e roi le vaenga fo ile le nga pupungi nga o e fai lau paloka nga e la ai o HRPP ai ke ia o ko e fa pi fa sia lo loko sesi wa e kiro aku wa e va ai lo fai le ngo maule le ua iyo ke ia nga ile ke kana ngo aku fa ke e va tu vai moso ma fa ta mo fa fa ke ingo nga ia savali akua nga ela kua o le fo mai lang o kai minga nga ku me fo mai fo ile o ai fo le sa ia ina ka maro a ching ne fa u senga iyo o le dokta awa ke ia wa ko kilo e ngari pe paparoka fa mai lo loko ka lo fai sika mo maule le ua ka lo fai masinga lupi tangata nano vatua tulo nano vatua sofa nei le nga se ele nga male la ingor ko amu ya malau lau ka mari anga ngai kanga e fa fenga ku mai fi pule ai fai makasua e ofo fa fenga ku mai fo sala lilo ku lo leu ke kala ngoa le nga ore kele fo o kanga ko ku malo yo ke fenga ngare ai maka ko milikingu e ofo isi ku mai o kanga kange e ofo o nganga o lea kua nga ke whainga whaia le mea lea nganga pa ia lea la le winga o la utala o la auli ka pekengi o kanga ka lea nga ave i vision o kanga ka sa o lea nga ave i o le mea le o kupusi ka ko malo
lenga o le tau te a fai o ka ko fiu su er ma fu anga ua ka mala isi ka ko wa mio lenga i le mau fu ile le ka ka o nga loke ngiri me ile lea e ka ka o nga loke ka ngaka sa ave i ai le fa au winga ma ave i ai e ala mai i au ngare ko u fa ilangi foronga e mana tua i lo tole le fa makalanga i la audi ole fa tonunga nga va ko William Mafo ia kia ri eto o la foi la ia ile sia kari fa le nganga o William Mafo lai ko kongo re ku ngai o ia fo yo se foi fi au kasira kanga kanga la vea ile por kalambe le nga ave e la e William Mafo ele o ngi me nga ki o me wo public wala nga o me nga la ia ala ia sa o la ua na ave ia le same fa kongonga ia o me o kupu fa fengofi ia wo ska ile ska mai pe e pe e fa ia le me la finga ngalo ile ska e no foi langa la e long tanto nunga la foi receive foi ile vision ni la ngoi for fi fa ko ile ma fo fa penga ele ka nga mai ele se foi au desi fa dinga mo se fi anu no le si kama fai aki ai o la me utup malo o ila le afu ai ngo ka fai e fai nga ka lava o nga ka ngu ur mele ye ka ko ska ngu ngare dei even langa o leo mai vai kala ko spa ia le atawa o lo o mai lo wingoa e o ofu mai mana tu mai o le fast right o le fast sa o ia le carry out a o le o fa o nga ofu mo a foi la e kukuria ko fa mea o la ko ora Mora ko fast a fa ko le fast mo fast ka le o ka wu le ka wu o fio nga le tua vai kukuri aku wa kukuri mare fast ai o mai fa nga mai ofu kara ku sipa ia e o mai ofu furfulu mamo ia o me nga le fe nga i marka ko ku sa mo a fa ye ka mala o ofu me ye fe nga i marka ko es ia o fi arcadia angrosa nga fa ile ku skala mo ofisiri foi ile me ale mo karongo ye asiaka a percaria angarosa ila kuskala o esi akile ele ofisa fenga palo ko pe ingi ngol banga I kongo le fast il me le skala paki o nga ko ke o fe fisiringa ia me fisiri o ia me fo le skala ia ka ia paki me fa penga wa kemingi e wole ingi ngol kongo game ala la be faila o ka ai lava le se fainga malo e running se lengi paki wa remove paki ka mingi o engi ngo alai ko kuma am ia fia me masaro e o kata go down in history for a long time le mele o le fai sa mo se me fa le fa pe o le kuma se fainga malo le se paki run se minority de en kanka se furulima se furfangi makula I mau kau abel ma le fanga maro ko kia kau saka makau kia mero fai samo e makua kala ngoa ia nga kupula ma ole a ia nisi la tau te fai foi de mele ole ala ko finga winga fai ma quotai a sa tupu ole mela e fai akuai e la vea karo fai le suafa o paki na fa vai mai musunga a kanga ka ole tua ka sa fa kuinga la auli maenga engango fai ko le sera so ole a mana tua pea a sisila o so me ngale ufia ngai makaku o ofu or finga mato usa wakako le fia ngai langa for kala le Yesu e ai fo ila do ole ia fo mai yo to fai tete o le fa o la kainga yo to fai tete ia ila do ole au mai le li e o ofu mai o me ngale ufia ngai musio ka ko ake lo o ke minga o kwa ma ai pengia alo ya sili ma lo ia malo esu engi me awengi kupu mere kongola ko fenga malo ongo le wa mo fai samo
a fai sa mo lo malo si fa vai ma kula fonga fai e un kupu foi sia ku mo ke o ke lengo se menga lo mo ko ngalu e ngai o ngor se o mela kupu mo sa mo o isi taka tai o matua milionea ma te leo la tu mau ai ngale wo yai nei talu le te leo le mele lo ia yes te lo le atua te lo lo ia nei mo ya so i tasi ne o tangata pisa tau fe e lava fo i sa tau le ia sa mo lo ki fa ya kwai e mo ya pi sa ri ya akele yo o mo lunga ya o le taito ma mo fainga ai ile kupe ai ko sa mo nga nga po pi sa le ki rora ke mingi o se ki ri ka fa ngo fu o se la wi nga fa wa e la wi ya ele wa peke la wi peke a fi e kere ku sanga nga airways kwa ma le US po fe la ver menga mo po USB po fiki po fe menga la ko malau pe paroia ai parasia o ko inga ke o fa la mo e parasia o ke so le ama ka di masua fe o os fo fikus fo se la maru oh e wa levo fo ya wa lo ko fo ya mo e me o la wi sa e voi se la uia wa so ye e me vanga ka fa meleanga e ver kama ia fi kongo la uia ke le mai e ore tu langa foi le wa ia de ya te wa ele ko popole ngiro ya si ngia ngiro ya fo ku so wa it's all about the money yes mama ku ole kele o isi lo ia wa ia wa tai wa foi ngalo wa tai ra la ko ola ko lima wongo kia ona o so tanga be vela o ngale va ko isi keisi sia e kongi ola fa fekai no naming some including unasa yungi sapo fu mono Josephine sapo manisi mo moli fa fekai wa pe pau nge yokanga le la ko ke kau mo faya keisi se feungi ai ole ngoa yo le kele o le mauro ia kulo i samo yo ke la o continue wa ya ngai mela pon mela ile silo ia la fi ya wi ya mo e vai ya i de ku li mango ka mo ngi kai be interesting for le pe se wa ngi usila e fa ile level for yo oloia interesting por la de po fe mo le disio o level lo ya se como samo o na nisi na o tong o le te va ya tu le ya tu o le o to e fa wa la va ia le ko sunga le e tu le pa ma HRPP a pili fon ko ma ku le fon tu le pa fon toi o le toi apilina o le fai unga le wa au mai e le famsilonga mo lunga nao a o kuskusinga le ke va kunga e fai si mai o le halu ole e fai si sao o le sao ga ka le ka ma fu ide le la kali o pepe le paroka oi Kolu le te va tu le aru mai le o foi le ka ma foi denga sau lau vale o le aku ma mata mai wo se se nga ma ele sera mo lo te va tu ro fa tu nga le CJ fa ngar ka e vai fa mai o se luma le o le CJ o le to apili ona cases mo mai para langi fa sa ya nga foi kule por cara fa tu o tatu va ai wo fi ma fa ma ulu ngi ko inga ka fa pili fa tu sao le ma fa le la sao e marco inga skaidi le e se me le inga complain de va colpa la fa fa la me le complain de le fa ngalo ya le samo la me ko mo fa fa le ya fo yo wala ngale fo va kula kolo ye fo le me mali le na o le te fa tu fo ile ya se mo e fa mai fu mo poco moko va tu fo ia la ausala kilo CJ ai le se vai le luma o sale makanga o ngai ke o ke si me ngai ku fa ia o la ma fu anga vai la e mala mai te lo e popoto ma le luma i lo ia sa mo o la me le na va tu fo ke si sia ma mo mi ngai va tu i fu a tu tato o tat va ai le me o la le ma fa le tu inga sui ala ma fu anga o le pongingo i ke le o me le mo ku le pa ka ngoi si me ma ka ngoi umban me le kasi
Ale la uoso mai malana fa olo ataua. Ma fai mai ai le lile o fiti le ngoa sa is name. Fa mai o le matanga ia ita aida ele malama e vai le CJ. Po o le ai malama ala e musue e fia e ke o yo no kwa ai la kuselo se palangi fa foi mai mo kai mi kwa au foi lo ia o era ngo foi Rango ba kunga sa ili ele. Era fonge CJ po lo ye sili le ye se finga ngalo fo le komi al fonge so sai ke lo ia. Ale foi sa i fo finga ngalo lo ye sili. Ye ke ula ia. Ele si me lunga ko ngame. Mkwale ai se me pa venga ku pa langi. Pa se ia se finga ngalo o so sai ke lo ia ma lo ye sili ma fonge ma lo ye sili ma pa msingo sili. Ia ma le pano o la fa msingo ngala ko lon pa fen fa se palange o kasi ia ko ke mai le atu ai se tanga te tauna tatu va ai tanga ta vai mawalalu ele onga o le fa msingo sili ku lo yonga to mai ai ona ole awuri ia wa fo ilanga la lau ke fili e sili akuro la ko waka mai o la ko la le ka fa ka va inga kanga o ka ko la visa mo o ta o la ko wa mai vera er karangoa le ka mai tu lo wa le fa fonga mai ma le sa ungi ka pise ka penga ngas ka mai mangingi fo ile le ka fiki ngol pa maku ele si ile le ave o swim e fe ausile ile sami ale wa matan ta fiti ngol pa matu mo fe ngoni fa mitala o lo winga lo tala o ai le la to te ta va aina tai matangata o lai ai to finga mawalunga o la ka va inga wala fo ilanga wale fili la ko ke kadia inga fa unga maloko mawalalo makoya fua se sikaya fo fai se si makala langa ale ai o fai me ia le wing o ila ngai ka o le ko ke ka ua ku i papalang o mai langa ko ke popoku ai valer CJ ai ele o CJ la ngai ngo fo ka o ko kuila e pa fongo koe o ko le ko ke ka ngofi ka uaku le ai sili aro malama e se le CJ fa vivela le ufa ya ku foi kanga ka e se o la sol kula fongo fi me ai se ko ke le finga winga menga ai se ele finga winga score up me se me corrupt avo no tu fatto o fea e to te au mai ai o fea a ko au mai ai le mi o kongu e fai ma fa ka e ku ai le ku upe fa pe ko ke aro lo fai le tulu o fea tonu atia o le la ko wo nge ka u pa langi wole a pili le ko ke manga nga o se fam singo pa langi so you are literally telling fam singo pa langi sa we fai langa tu lo fionga si motiva a satiu mai langa vai wa avea le leanga le o ko loko ko so le wa personal le player ko inga ko so ko ai maringi kanga ka o fongo ko o ke o for le ko step up must stay awake ma se ifai se kai au le e a fu ai so kai au le as a leader ko so menga le ko le la to tango fito e pili ma ko ka o ku no i fa masingo papalangi o mai ai ko apiri e ai se le o mar malama si che mama e ke ola vai a sia kai le pili la ko ile se me apiri la ngala ba ngole o pili ai o le fai ki o inga mar fa la nganga o fa msingo sidi mar makanga ronga fa msingo o menga silinga leanga silinga leanga o mangi fai la pili ala wa laun fa valvalea male anga ba male o me ia e mang ke le mkanga ronge fa singonga lenga ka sa mo fa fo la ko ke pui langa e la ko ko e la ko code of ethics e ka fai a fa pela ba ya ku o le pidi a ko e lau me fa pengi ya o le para que la ko fa sa ole le pidi le ala mo fa le anga fa singonga ya mai le wa o mai ai o le foi la tete va aiatu o kanga ka umma ya la fakulanga yo nga ile HRPP ka mo e pau ale la ko nga va la fa ngi samo o le o mai la we va le kanga ka yo fast
This is literally o le laku anga vale le la fai. Fa mai e vale le tunu. Ai ko ke sila mai le mele o ma fa ilo atunga. O le case le ko alia ngei o le fionga ia pera him po le fionga mo wala i vao. O le case lea ua kakau inga maua laule i unga kuila epa e loka. However, kuila epa le suia morianga. O fea la o fai i eise poko lo ya siri. O fea o fai i eise poko o le sa avea ma mingi ska o leo kaiminga. O fea o fai i eise poko o iken kaio. Fea o fai i eise fia wha maongi o longo i kingu. Ka pe uma e kangaka corrupted ko kasi. The most powerful. Fea mai ang qualification na ke whaingali mele. Mai vai. Sui uma e kuila epa. Saua le pelea kuila epa. Ka pe uma ila loko whailonga. See, this is where ku lava. E a laionga ufa yaku. O fea e o iai mawhau ola o kangaka i e kau o mai e kūrei mai. A whai kou ke aku mo kou whailonga. Ia, le whakula o kala ia, oi lea le kamare kau ka mo e mai ngi. Le whai mai au whasala laumangi. Wangi o whailonga ma kau kia o e kau lako mo oe. E ke corrupt fo i mo oe Kongo. You cannot even, you are nobody. You can't do anything. E lea mga ia fo i oe so ko mai. Pauri mea waku oe pei oe whaingor ka mai uira vidi vai. Oe le vidi odi. O le au whai whea umai aku e. O le au office boy umai aku le. Kama isi konti ia. O kama isi konti ia. Kuso kama ia momo e fea. Ada ka ko ye. Mai le kele o kausanga pa me kulepa. Nga kele ima whai o nga ia o inga sesi o le paki e whai masui i se kaimi aru e se ai. Kwa le ai ia. Eu é foncoe le kai ele kai ku e foncoe le o e kula e po e foncoe fai kai ka ele kai ele ma fai na tape na ina vai fela sila o ai who is the next city which is ele ko ai even ya ila ko le ko i tapipi ele ko believe ko ku mai i so malo si anga ai o ai le isi leader ka kau kai le ma se Nem sesi. Qual é ia? Anga piu. Ni fo ya di mongi. Anga piu. Ore maku akuza wa ala utalale. E a nei ya ona tau manongi le tu lo fai pule le. Kulepa. Kulepa le mongi. Pa wanga. Ore kaimia e moku pa ufalawa le. Ele ko ngofo kasire fai pule fa uma me pe koso umar bank me ele ko ngofo samo mongi ala ukala le ole taimia e motu pa ufalawa le ai ta ur fai pule ma ki lingi uma le corruption le fai le yai le li oli osai le melia if you so samo o so la isma ele ko ngofo samo ia mo longa le sik sengu sila ele ko ngofo mo fai lo le ngi ngi avele winga ngala ukala e so la se mai ele ai ma se ko ngofo sa mo kai me mo ko pa fala wai ai o ta kai mi fo ile wa ta tau le fai nga malo le atu le mai ia matua fai ni vai nga e makwango ngore le ye sa mo vai a wala e so la se mai se ai le aro ko face me ngala ka kau o nga ese kula fonga sa mo e fai pule e ka nga lima ka usanga awenge ni sa ngo fo fafo langa kele la komme vale ye fai e ongo mo ko ngol kai kai ngai e la ke mon kwanga e kai minga sawe dis fai pule ngai nga o ma paro ka so la mo fo fo ngai o me fape e ke ola ele kasi ele kiro ke o ko kele fai pule la kongo le mo ka e siksengi fafo oi siksengi fafo ngai ngusila me sengi ngusila le ke siksengi mai on mela na le tupu ia tatu le marologa e fem ka kokol marologa yo so se fakosis e tau fai tau atu ina ia uta mai update tu vai atu pe only breaking news mo tatu mo proclami tatu marologa a foi mai fa o tatu proclami
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI. Fia whaafole la no lo mota. A fio mai lo le SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga le wenga to mai whaapitoa. A wale sui ino so se vali. Ina ia whetau i le lei malo manao. O mato vali, o lo au ina mai atu numa mau. Ma ua mautinoa le ananga tā. Ma e umi foi o na au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali. O lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga. O wale whaalele ina atiki o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu. Whafso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf. A wā o mwhai on tongi New Zealand. Ai piki Samoa lau opa. E nao le filifili lava o le lanu. Mātou te ngalulua i le suina. O na piki lea e lo ainga i Samoa. Le SMI Hardware. O lo paanga mo so se mea faufale. Man fausiaina ua mea angata. Manuel hatu o lo fea fioa i au kilani li usila e tausa i ria ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse markau town i le malai vale. Le e Veni Pacific New Zealand. Te nei July e ono le tautua wha le Blue TV. Ia ma le proklame o le tautia ele nei vanga o le afiafi tau mawhai atu lava. Ia i le loto au watu mamati mati atu le tele o nei maumi tunu si tatu. Eska update ya laki whaumure. O le vaingala le ua tatafa mai. O le mafuanga le tangia mai i sotanga vavala lata whatutua ina me Samoa. O le morianga lea ua afia yes defamations. O lea ua molia le tustalasini talo fai. Ona ola na article. A or kangaka leo ngar kangi. O le kangi le leo lea amio valea. O kangi le amio valea. Usa o ia le ua fegi ka o kangi le amio valea. O nga ufa mai ua afia i malingo o lea malo. O ia le lenga sa inisea le loan. O ia le na sa inisea. O me foi o que eu foi ninguém loan. Se o Samoa la ko lo maka. O que eu foi i le fale le fa mele loan le baia kula vai le kanga kale ai fai la. O corrupt uma foi. E pa wanga? Corrupt. O kaka konga konga loka. Do you know this is why I'm sad? Saddened in a way. Yes, we need a new prime minister. Samoa ale suia le palemia. New government. Ele masesi o ko sefe. Faftai le tua. A tonu o fatupu nei taimi. Fatupu nei mea. Ele kai mile o kai lua ma ko siksengi.
Yes, wa fo ilanga e fainga ta e no tia e kau ki ngofo i lalo amor polonga ma sai kia. I kula fongo e matua ka loka ai de sa olokonga o kuskala. Faftai. O nei taimi kusa it was meant to be le atu. Io e. Tango le makarango fa sengi usila. Tangata whenua. Makakarera kula fongo usila. Yes. Ele se me se o fai. Ma se moria, ma o moria kula fongo usila. Ma nei io nei vaenga, wa ngalo waru tautonga mau ma nei fa tautonga ma te tolu. Fa ko le fa ko ai ko give attention nei pay attention I upur fa ko. Le ala wa as a witness. Ma ko la fa ko mai lang. Ki lia io tasina vaenga fa tautonga. Ele ngata wa e vea o matangata nu. Ai ua e malu puipuia I le puipuinga ale malo ngi sila. Iyo e. Kuso le wa ilalo o lau tau tinonga lea I le tupu o Peritania o le king fo ilea o ngi sila. Ono o tūlanga o le nofo ai. Ai kuso le lainga piko sili nga o whanong kuro loko vak what a wonderful thing. Yeah, po fe ke le bo ile pui. E ia ile pui ngal malo me o ke felo ia. Fe ke felo ia. Ale winga na te fa fitei ai. E ui le fana mai o au o le fili. E ui fo I le kau mo fai fe ko lofi solo su engi mea e kau mo fai ai la ko fanga au. Ai fa fitei e step ahead e always 100 miles step ahead. Yeah. Por kala men fufuanga le tu wela le ua kaloka ia media I samo ai loka mai le faaululunga o kuskala ai ko kisi sila o ko le mele o nga ua kusi a orkala lea o le tate faita watu ile o mainga o le fo ia malisi kama I kuskala o ia nga fa makala I kuskala lea le mea le sa kupu ia ke au foi la ua kakau foi la nga su koso mai maranga Yo, loka ko mo. Lai pe fa ila ka ko wolo su merea. Se I fa ali le lalolangi wale ko ia se sa olo kongo kuskala. Longo winga po ha fo kuskala ya ku Samoa. Nga sasi ala o sa kala loka fo moi. Loka ko vai. O kwa o kia. O te loe pa ule mele mana na o ai mana o mai sui ku se fa rongo mai lo sui ya kur kala ngoa. Peor karangoa isi au wadi ia. Isi au mai ka ia. Ia. O nga sui foi la ia rea. Ia. Malama mafuanga lea taua. And this is my take mafuanga la inga fe momo wa ir kangaka. Marka ka mese foi au fasala lau. Mafuanga o lo fe momo wa. O nga ele o yeingi mau e fa vai ai o manatu. Ele o yei fo ise taritonunga mau tutu e fa vai ai ya kusa e peia la o lautu e te tu sa meme pe o like kafe pe o le o tau tai rungo pe au a ke kele kafe o kafe o ai mo a fai fo wa maro si mai makangi o ko kure o so me ngale ku ai se fa mau nianga ele ngata o se tu fa le nganga a oni mau sali e faa mau ngi ai ya oranga vise si o le ngona kakare le wa ku poile pisa o le rido vise si o sitani silau le tatale le ngasa spen mango fa mau ngi a mango fu fa mau ngi a kuli dia suspend pe fa malolo o le wo va ya tu ile nga ruenga le wa li fo le wa sui ai pe ya na le tangata wa sui fo imale ngoa sui le go sui ngaro sui o te lo ta ya la to ti lo le ya u faila le ngo o mai o le ula le ya o le arwa ku ro ilunga wala nga o le wa sa kia la kuskala ai e ke amio valea io e sa ka usor mo ya yele ma io e ai usor mo yele lang me fa pengi wa palanga la ilunga malanga me va le a foi la luinga la sa ka fa le ngo sa ta fa le ngo ke de mele ai ole anta vanea lava ole arwa ku mai lunga e o foi wala nga le te va va ya tu o se tangata tu stala fo isa fa makala ia
ia langi o langa story lea ngai whaingkanga e koe kusia sau story lewa e ngofo pass on pe pasi le si foi kuskala kusi lo er kuskala lea a lea lau intrapo e mar kuskala ona o le uko koro spisi mai le ri le sa haru saingi se whaingo le long ai fa pase se sa wala la o fayak koe mangkuara la u ike le makanga is some sort of is some sort of strong powerful lea e afia in mere ka fu kuskala ese le ba so me fai ai le kango ye fai mai ai ka fu le kuskala kango ye fai mai ai le kango ye fai o le tangata lea wa vai tu le to e sa umai lunga la record tangata lea sa ingia me ia o le tangata sa porikati aku lepa ia e fai a vai flasi vai la mere o fa kuai ia whangakara I ngai ka mai keisesia se koe au I kai o sau a koe nunga fai la ngai kauro lang kou si rafia e sau e male ingo e nganga sui e le ingo ai sau e la ngai pea I le ngaru ngale o e seri e roku mai ingo kai au e sau umai runga sia ka koa mio wa vai la tatou I le vai ngale o tūle mai ona o le ua o au fo I o te tū malo wha maungi po le a le fe ese a I o mangaku marangonga o ke langolango inga o te tū e langolango ka mai ka I wafia langi o lai ai le support tau te iae it's got nothing to do po le a le content o le vaenga but ele ka kaunga karoka ele kaung se kia o ko le kau ole malo si anga poutu tolo na fa the fourth pillar o fainga malo fa ke mokarasi ole media ole fa aurulunga ole media komiki po ole asosi o lave ku ngare ku funga la fa le media le malo morsi fia ko kele ia markele ro si au vai ngai ngai ia tulou ia nicho tamali ole visidi wala va vai ngai vai ele nganga mai ai saka ka uma breaking news mai le media samo saka me ka vai tato ye o to vai ai e kaloka ngai kangaka ai omi fa ngi wale ale o ke ku o ke langolango o ngaruenga lea kaunga ku fa kasi ai le la o loka ai sa o le loka ai e siria ku ngale anga kala limongi fai siria ku ngale anga kala isi mai si fai ale o loka o ir fa ulungo le tio si sa mo ile ngi atiko ai o ka o article o ngo wa fie le al malo masalo le menga ngale nga mai ka ku o ngo o me fa ka wa ile al malo e ka o la le article a fa ora le foi mo me wa fa ngai skin kuska o tato vai la tato ye ai su e kwa mai rita o tai au foi o le a fa nga solo I foi si vai nga yu te vai tunga na ona briefa tu le wa avele tu si sai ale official duty anga I kasi e kalesia tu lo e faka sai pia or kusi sai e vatu na ia to tongi mai se vai nga se ai talaf o ni tu per kiuke that trace back 8 years ago. O kupere kiuke le karesi. O se vaenga o se mauta whawhianga inga. Na mai atunu I whafu. Na vatulea. 8 years ago. Wa malo lo fo I manu malo le whawhianga inga sa tupo. Ale o koe loke. Ale fatu atu. Malu kausanga e koe loke. Malu tausanga. Ai o ke mo kuanga I ki usera no mai kau o mea le kalesia ma onga o mea ngai le kaun kiuke. Awalu te whai atu ai. Ale o ave ai le tusi. Sai. We'll have more of that tomorrow. Ma mea atwad mai. Ami o mea. O tau o whakausi sira mai. Ole a matua ruatu lunga, but let's focus il kako polkara mere viafine. Because my heart goes out I ko finge ya lani ke soma. Ele ka kau nga sakia whapea kuskala. Ele ka kau. In your own country,
ai koe fai e whapea oe. E le popole fia mele. E le popole. E o whaku. Le kai popole. Vai le sa wainga kusikara ka mai kai. A le mele mau le fosi e fuor sa whai ni ngofua e le o koe anga wha ai. Ia. A o ia whainga whailanga whai unga le mele. Ngar whaingo fia. Ngar video kwa kom singo lolo. Se ma se kala le mele nga ve. Mai o me whapea. Basic and simple. O le ale winga basic and simple. A whai wase se. Koe li fo arka nga kai koe whasao mai se. Koe whasao. Wa tatou mazani. Uka mazangi. O le ale mena tupu. Le o koe whai kua pei for mea mua le le ngau wha mangi ngoa fo i le makarangoanga ma lau friend lenga kako ipuki. Yeah. Le na tau so mai fo iau mai le ngau wha mangi ngoa walanga a e avise se inga se mea. E kele la ia kangaka ma nganga e a fia se kala se ke avia. Le ngau ko whalongongo aku. Nganga koe au mai e si au friend. O le whai mai ngā ile me foi lele to e fato e sele na apologize to ai ile blue wave e ali mongi ma mei ile me foi ile case ku au ile fa kargonga ma se o fa wait a minute no fa sao isa ai ka me ki le fa sao nguku le ai o va tu let me correct that fa sao langa a fa yo le narrative a fa yo le mele le ko ki kala i sa mo e se kele la nganga ngai fe o ki kala pelo nga the only thing fa mangingo aku ranga wa fa mangingo aku o lea wa mai le fa mangingo nga fa popo mai ai marekusi nga mai le official pale mi ai Samoa e le i ai le mafinge lea i Samoa i le kaimi nga le nga fa ele me nga le nga kupuai pa wanga ole apia male afia yo di mongi marku ingoli sa ya me nga kup sa kup Ele obviously menga. So it is natural. A e hadu a oe o nga e lava o kupe whai eise case, ma e hadu e clean lowing oa. No, I was not there. Ere o aur kengi ere, ere lenga whamakala. Mana tua mai foi. O re kalaranga, na whai mai Samuelu. I nga ua ova, wa umala ai nga isa. Ulo, ka kwaru nga na whawhaingo fie, mangingo. Ina ua umanga whaila ura nga isa mari mongi. Le ala masua mai e makanganga nga. Wa mfailang ka ko fa pengi. Ora makanganga la. Ia. Walanga o ka ko fu kamai. Ya, kere ro sunga pe sa e avala fatu. E kai mi foi le pe sa o ma meio ma fo nga ile mo. Pa la pa kolunga fa. Io ko so inga mo ia lo au kengi fo ia le ke dream mai. Yeah. Ele a faila e se fa maunga. Lo nga la ve ai Samuelu nga isi au ia fa makalanga o miki. I mo nga. So fa mangingo la vaenga nga pa wanga vaenga langa kiria mai. O nga sa page le fai unga le melia. Nga page lungo le ole kusile nga mai official par mi e ui ele isa ingia fo nga kusinga mai. Sa. Yes. Pa me fa sa. Bawanga me fi vasa so ko foi me foi like ko inga story me ia ora me foi le ka ka fa mangingo fa malama le ua arrest le ua charge le ua la ko la pe yo le ua mai confirmation ia langa ko pe yo liku la ko pe yo liku o le ala o ke fesiringia le atua a faila o le ua so le nga usola nga pala nga pomu fa ngale ngo lesi leo alai fa for leo nga e fa yele long wa uman maka upunga sa yo inga ma suspend ai ongo le ko kusi mai le article le la pe ya kangia mai o ia le waru ko kangi ai o pipi mai ai male ngoa it's in fact a powerful name in Samoa pe ya la o i ai onga ua whaapa ko le tau te iai. Sira ele ia tau. Perua le korua so o ilunga le atiko. Ai anga le arua kua ilunga i. Ele mingoi. Siro whikara. Powerful. Yes. Ia rangol me kaumwha ilo. Yes. That's our job. Mako nga. Yes. E kaungo sila fia. Ai foi melanga no fa koi e makua muva ia i mamingoi e fe konofi la i le au le kusol o programa ngai
E pe or kala foi le koe fio mai o Yesu. It's the most dreadful and grateful day. E nganga ka fai aku. E dreadful le au pi o pa. But a joyful, yeah, I'm your kong fia. So you either like us or you don't like us. Yes. It's either, ale wing ola te tala. Awa ona ole ua mention na duai, walanga ole whainga ole article. Nana ulu koe kango koe lipoki. E atangia mai, ua kolo le li ilea ngasala. Fao ngao nga so okanga wa ole afa yo ia sa bodyguard ya kuila epa. Longo winga lava fo ilonga malama iskei fa bodyguard ya nga i o ile aur maro. So lo le la wonga ilo le ya. E pe fodinga mai e fale la kai so okanga e va la kai le aur maro. Marka nga ka le nga ngofo ai sangi pepelo le ngo sia kanga. O soloa e fao ngare so okanga lea. E a mai eisi ngā whaukuanga wālanga a sau lea o maro ku so lau sau i le kua. Pei fōringa mo le kumaro e kasi i mongi kanga. Awe nau whak. Lea la ua so kuloa. Ia sau wale li poki o reka ke stay ai le inga mawai le inga li poki. Sau rofa pe mai. E le i maua la se so kanga lea o le malo a nga i le kangaka sao. Le leo lea sa awei. Ai nga o lona to o lua. Lela na faala va ailo inga se kalo sanga le ao le malo. E ngo ko inga me foi ngai. Si aula. Me se fa ku yero ko ruai. Wo lo ka ko sokanga. Ka ko ngai o le foi yo ai. O le wa o le nga. O ila le la wa. Fa par la i fu mo longo ko finga. O le apa fu me fa pe. Ai la ukala nga faile a tau o iu o mana tuala nga o le o ka kala fu i faile pa ufua. Lena na faila utala. O lea e kali ngā sa moa i se male le ngai au mai se i whaako a fi madi. Ai paule mele ua masua mai. Ngā orkaro sanga i ngā i whaako a madi le longu lea. Langa ila uka lang whapenga hanga whai. O lea e whaafafonga ma whaakari sa moa. Se male lenga i ngā malele maia. Po o whea ka oko iai lea mio kongu a o whea whaka oko iai le file mu. Ai saun mana lenga. E pengwhiki e ngā kaka mio valea. Kulau. Langa o lea ya kangia mai. O le pe tau wavala mai o le tangata lea sa whaamatala ia langi. E whoringa mai o kaka kongu a lea. If not, o ia nga kupu ai. E me vale o marako. Anga pa mero ka waka mero mafa wa ngozi me. Pei fōringa mero rako umare kumaro kasi. Yeah. So, o la ua te talo ma le langolango whaamaro si au ile tofine wa fia. A whaila ako whaia lea mio kongu makanga ruenga o leo. A whaila ako whaia lea mio kongu. Charge umama mori umakaka ia afia maka upura. Sao leia. E le kakaunga ngaka nga olangi kulou. Yeah. Kau ngā afia mai e ngā whaamakala mai te tau fo o langi o kaksingia. Whaamakala po o inga whaamakala kua me ia. Na wai ka uangi o la uo le ngā ngafum ka o la uo e se oi. O le uo ngā oi. O le uo au le ma ngofa kasi a le uo oi le ngā ngafum whaamakala. O rea ka ero kakarea, rea o waku e dunga rea ka kakarea. E le leifo i lea sila mai o le tātou atunu. Ok, no fui lalaka o fai e, lalaka o fai sanga te whamese, ia whaakele, o ke roa au tau te iai o. Ke roa po o se fulu, le luas fulu te whamese na wa iai. Ia whaupopo ai maresi. Ryan, can we have that photo up, please? Ai lewa e whai e lava kusa, lewa i laro puipuingo o le kungu iau e. So le lau i oe. E o leu te tala noa wha New Zealand citizen. Wha New Zealand born. Yeah, New Zealand birthday. Yeah. So can we have that photo? This is, o lea kalea.
O le ata le o tangata lea e tau te pisai. Ia, o lea au mai o le o angiru kausia wa ia e se me koe lilu. Mire wa iwa. Ah. So le se seki mai. Fa le va ke. Ia nga, lea, toli. Peo ki kau masangi raka. Pima ka le lenga nga pari kadinga ia ku le pa o lalo le ulu ma ka info yo le. Peo. Ah. O kakarea. Ia fa peo le private toli. Ora ke vai a kori isore di. Ora kakari isore ora o kamaso. Kama oi. Ia wala vea foi la sia kamana nge fia fiso. Ia ko asisila. Ah. O tova ia tula ia I Ryan, I'll send you some more photos. Ele le ia sila mai, ele le ia sila mar ko keli. Ko vai mai ele ko sila mai le. Ava ku le lunga o nga foldinga. Leanga ua sakia Ryan at all those photos that I'm sending if you can put them for share sang Mas olha. Lea. Okay. Kakale lenga fire sangi se. Those sila mai, so we're gonna put up more photos of him. Ko kisi sila mai ai. Leanga makanga le me o ko fire leo I singia kuskara singia. O matua matangale me utu fire. Ma o foringa ko inga leo tuila e pale sa ia fa vai ko inga fa le kula fongi. O nga olonga le fia ia malele paulo. Yeah. King fai popo. Le wa fua o mai na me fa o lo atu ni. Le of mumu Ya, vi fo lunga ia yes. Le na ai vai le ku me o ko kakala. Le of mumu. Ai vai tato le tour ma to tama ma fa ai sengi sele loan FE. E fia ola. Waka ko vai la ka ko ye. Al to inga mela le ma wai to inga le fa pe. Fa ngar ko nginga feke ai. Ai fai a wala pio pio. Le kaum ko fa la ka o ka fon kula fon ngi ko ka ka wi ka loka. And that one fa bole rai. Ko si sira mai. O le ala ai amio valia. Ku lo fa fonga la tunu manga ngana so uma. Ale pe fia ka ko fa ai a jau fo. Tu lo wale official le fionga la malu. Yeah. Ke le ngi me um ko kia ngi me. Fa fo e sa wale a ko long kai. E sawa o ye lo na time. Le ai ma se mea o ngei mea o mamalu ma sa o nga fai. Nga o mea la pela pea. Kaka ko vai. Ya nga wa ko si sila mai vai ga ko ye Ya. Ye lo poka au la kula ko o kuskala le ma. O kus Ma le ngai fa. na tonu la ba. Aka ko vai ka ko ye. O waka kaunga afia tai au. Te tauno mai umai lunga mai la tau no la tu avele article le. Le nga o kanga ka nge fanga mai ka ko por kala meri akawa. Ma fanga la utala foi le tele no fa tu ma fa so ma le uso ya mausa mo ma fa fonga mai foi to tele. E va kusa o ai lunga asia tal noia. O umana o fa tu. O lai matua I lama ngi lenga mangi vai lenga. E nau langa fo le si mela o tupu tonu. E to esa meme a kuskala. O kuskala le mo loko le anga fe loko le nga. Yeah. Kuro wale ako. O le kele I o le au ai mai loto le tutonu I Samoa. Ya. Isi au por kalame malewa. Matu por kalame male atua. Ya. E kua ia wau keiro le leia. E tau ama mai a leia. Tau ama le tote. Matua ai mai a loko ia kia. Ai ua ova ai le swing o lo au le leiwa ia ile ato. Le ai le ua fai lo. Ki fai lo ula. Le faku po ova ai le swing o au le lei. E ko ai. Ia ma wa tili ai ona o good looking. Ma ki le ga kongu me sa ulo. A fai lo te fai atu ai. So o le winga o la te tala. O la fo ila wa matua ai a loko ke mire ngai ska mo mau. Wa fo ina no fai atu. E ngala lau fo mai o le a ma le a. Pauare o kuskala la ua kur fare. O ko vai.
leanga o manga kore ele mara malama sisi me ale ku le leva nga kusikala o lesi ka ngaka o ngosi solo makokolo solo mafe solo ele i fese far piriki ai vai ka ku ye ska mai kai mia one year kasiar ka usanga last year race mai ye ru mai le ku pa what all it needs ka ukarsa that's all you need ele querer kau fuso si ke kau re ke roi awar kau ko fa ngi o fa ilonga ngi me kusikala la ngore kele o fa ilonga o le moral corrupt o le kele fo nga o me ko kia mau ko rospisi nga ai me o lo pelo yes o lo fa yo ko o fa ngo ko karango mai le si mai ka ile ka karango mai e winga ya o fa ko se pe a fa ya ku vai e pe a fa ya ku ai hakiri nga sa u fa so ar ke ngele tu lo o ve ko karango o ai me o fa ilonga makaulangi mengi fa ilonga me so what so what now e ia ila fa sala la nga le la ko fa manga ko si eula le nga ha o ia me alo fa nga ia ke o ke kwa le ia la fa alongo ke ka mau me ka ngo merka e ia ila fa sala la nga ina o fa to ama he a o ma lo fast ma fa sala la wa ia ka mai kai kuskala le fa mai a fai a ko ku mai le HRPP e si dia lo su o me a ro ka ma ro din kia yes ole anga ila me le wa ko fa o fe o ia nga kala ai inga ua e first discover inga le ke leo le fa le ko musa ia a o le le fo longa mai ngar fast fa ko ra si e sa moa fia me ora kala nga sa fa sa launga fa fe kai ko kiki ka kuai ma me uma o le upumongi ya le upumongi wa ko kalanga e ko ke fai ua nga me o le upumoni ia o le upumoni ia wa kala le karango ai kanga kangi a sa fo ia kama ma ile le mo fa le ko wa ma nga me o puruku o le e kala ngo fa mai o le upumoni ia o le upumoni let me tell you all this kuskala le ma sesia o ka ko ise me ka o se upumoni nga kasiar kanga ka ile upumongi nga ole aku o Yesu Keriso o i ole ala upumongi maleola so stop using that ile o kongi upumongi kasiar ka ile upumongi nga Yesu uma a ole e pipi i ai maola Yesu o nga maua le ia ole musu nga mongi le ai fa ko ai ko im fa ko ka ko nga rueng ia nga ole upumongi o Yesu paule me fai ka ko pipi i ai o nga e mawala ia le o longa finga ngalo ya le musu nga le nga pa ia nga e kala ngoa le e ke le fefe e ka ule me mongi ai e fai ke ngofo mai o le me mongi o pumongi o pumongi ia la sanga fai o pumongi o le fai o fu me ia ka ko fa fia ngai o le o fu mai furu mamui wale sia nga pa ia le mele o fai ka ingor malo no more yes wale o ko yese fa singo manga mai le tua le anga e pala ma ele lima o e o lo kea i kai mirengai so o la o dry sa or karanga o makua dry ya sia ka ko wa mio o makua le ai se fa unga i ngei kai la ua fai ya mare loko madie pe ka ko ke kofu i le vango le ka oki ta ko kofu ya paule mea o le pui nga o la ko bright fa sa mai lu mai se mera fa mai fa sa ko ku o ka fi lava fa si la o ko e mo ka ko maka ia fia la fa no pe ia ko inga foi sai fa fe kai ko sa pero bak kulepa walu lava yaso e fai kio inga malo ngau ka inga ia fa malo lo suyo le fast na o fe nga paloka so fingalo walanga ora kamale o fomunga o papo ne fingalo nga famsinga fungum swafa o le walu am kwa musu fa mawai o la sa o kala wale nga nge ba so e pesen menga ale wo sa lo kamo ke lo fa ko ko pisa
Ole matau pulea le se matau fau. Ole mea ua whale tono. O na mo whatu le whailau tusi. Po iai ni tātou sui mo mori mai o le nei vai aso o lo ngalunu e tūlanga le malo. E ko ongo moro si le fia ko ongo. Io sa ofisiringia. Sau le tali aru rolo whasea. E lo iai nisi. Yeah. Ona e fofua fo ila lea i tangata ia wa mai tau atu wanga i le fast. O whaurulunga o tangaruenga o loia o whakasino. Yeah, sao. Ala lea no ofisilingia mo utapa le whailau tusi o matu vaenga mo vetu o kilia mai e lea inisi whapea o mai a tatou. Kilia. Ai sau le tali sau no oe te sili wa kilia. Lea na o sau e loilunga mo whapea tu. Whanga role. Wa te taun na tau whamawai pe tuli o tau mo tau ngaruenga. Kula fongo. No le tula fono. Kula fongo vai. Ai pe tai. E o te i mo mori mai e sto ina le i le pea. E o sto ina fo i le levan o vilia tu fo i le Palestine. Su e toi sana ngā luenga ina. E le mama o tu nei. Ia wa fate ia la. E no vilia tu loa na umalo fo ina ino le makofe. Ia no vili lole ia i mli e. Baba ia o le ase me tu atu ina ia. Tau ana fai tau ai. Le la wa fate ia. Wa mamoli mai. E alu le palota. A wa leo matala mamasua pa upu. Oh, langona ya lo fa no. Le vaenga la le pe masia siai. Ona o le fo iwa fa leo lo na finangalo e na telefa ma vai. Ke e kura fo. Lo no winga e atangia mai e whakata foi. Yeah. E pe atangia mai e tau fa leo sta e malola va. Yeah. E o lo tau se ili ala se vaenga e tau whawai vai ai. E kere popole ka ubalea ia kupufia. I mea whapenge ia oe ia wa. E womanga si la fia aru ko inga awa a ke kongofa kere pisa. Mana ia visili te tonu ai o fionga le tua e lei se sili. O anei mea o tupu fia, o nei mea o whafia, o pata ufa fia, ia ma me o faifa fia. E le aini fia sili te tono tu speia. Ora me ngang fai la malo. Mana tua e a fua mai le vai lea. E se vai taimara te sili ma whaono. Na tau fifina wa iai me o i tu malo, i mea nei o tupu. O whatulola i nai to i nao mātou ngā lulu e fo i nā vai taimi. Kasilima vatwha. Ia, te silima vatwha, i le whalima whaono whavalu. Ave ese ia ngā mea. E vevesi ai fua. Io, pau le mea, maua mai ani na iau whailonga. E te iroa sau maripi i le a. Ma e latu le a i le o. Kakunga. Ngari mo pisupo mea ke. Taimi lea o le mea o le mamo e fo i lea tualima o mamo e. E maua kai minga. Ia na. Mo flaps. Ia le na. Mena ta o tualima o mamo e. Lau kamba lea. Lau kia ko lea kai. O kamba ia nga puipui oe. Ale, e isa fufuanga i le puipui nga lau kamba lea. Leo lea sa fai me vane. Ole tabaititi lea te le fo i so wha moe ngol tabaititi lea o mātou whiwai. Tu langa o le vai ngā ato e te lea ina whaia ma whape mai i a loto lua e ia siri vai wo ese. E au te le i mawhau a fo i lea a mea o le a vele na mea o se me tele. Pei tai na wafia mai e se no ngā tupe fo i o a nau lava i aise o ne to lua te mile i o mo miari te mile o le o te ia ur paua ma le
ta'avilinga o mea. Fai mele. Ia no o whatua lea sole whai mea ua nei toi fiti mai. Awa ngi ka afia. Awa nei whai ane mea pe e te anguru sa vili e toi a mai e matangi. Lea la ua tu lai me nei. Ua sawa i male suafa o le au le malo. Whai tete au le suafa le au. O ka ngaka e whakau ilau karare ka uha pe o puaelo o maile o oile whakau ilau karare. Mara tua foi la e mara fui. E iei winga o tangata e whaali mai. E le amana ia ma le usta ia la utaita inga. Ma le whalongo i tūlanga o suinga e whaiatu lo le malo. Le me whai. Tō manatu. Oi foi fai de melea. A fa kwar malo sei mai melea. Ale ai lo lau ka uro ka. Ale ai la winga la na le au te fai tu winga fa poelo. Ma meo fa manu e le talia ya o mala fainga malo le ta pipi. Ai ke poelo ai ke lo kai. Agari. Ele ora via fu eu rode. Ele ora fa mai ele vai lo aku ko ingat vai. Que ka se visi ora ia pe maka. Ai ora waru ko ingat. Ale la via ko ia ku sa. Au foi de via. Ai ki ro adu que sa fa ia ku ia eu so me foi a mau. É que musu ku sa que vou ku fa. Foi da a ora via ro disse. Enka fadinga pele ai. Mama ko ya veo ya de fio de ni descoy. I could. Yeah. Ryan, I think we're coming to the end of our show. That's it for tonight. Papakaya la kogoso baka. Papakaya la kogoso baka. Misa, nga e ro le ya wa e ngofu ko me makar ko inga le wa le finga ruenga. Vai da usar kai. Wa ave o ye le angor ga. Sorry for ko inga. Ana per fia e per. La fia. Fia o fa mai. Le foka ko fo la me le ko po aelo wa o ke la so wa kan ka le foka ko fo ye ai son on mo ko mo ngi ne e de se me te ngoi pa mo be so fa mo die ko inga ta wala ngar po kala me. That's it for tonight. Tato felo ila so tayo ma fa o mai ka ko kusi la ngore ki sobre ka pe ape kusi ele sara la so ro me so la ko makakiki ku Avatu. So i for mai manu. Wangausia upema otawa uwatulolo loto talo faela ufue wasolo wangapele mayo aina le amatatao walangaila wala foiane yukimalai uwatulia fo ile tulukikai Malekela utuide la talipesa fa apelele Lose ualelea walilo watuile bao ualea
SMI. Fia whaafole na nolo mota, a fio mai loa le SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O matou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mau tinoa le ananga tā, ma e umi foi ona au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o matou vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atiki o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai le fionga ia Maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai o Tongi New Zealand, ai piki sa moa lau opa. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausia ina ua mea angangata. Soi fu manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o a ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Manuel haturu o lo fea fioa i au kilani ni usila e tausa i hia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mitia fu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse markau town i le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. San, si o kamar fale mo se vali le leie vale kako vale mo le sisi. Se fale mo i vati. SMI. Fia whaafole na nolo mota, a fio mai loa le SMI Hardware i funga le.
Ua iai nei le matou au whainga luenga to mai whaapitoa. All those steps out, pulled inside, hearts collide under starlight. Home fades fast, shadows glow, memories cast, future glow. Journey starts, new dreams born, brave new hearts, goodbye more. Journey starts, Love you, son. new dreams born, Manuia lau malanga. brave Pa. new hearts, goodbye more. Soi fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join